pena mea uma ile maa o te no foi tua I loto whana ai alupea oi o le mata apa ile ana papa Kangoa nei le foe uni o le matani o lo ua tukumuli katoa ia ile tupue o imuli fusi Salamasina Sa'atu atoai ai papa Ole tuia tua Male tuia ana Male ngato ai telebai Tamaswali I mai safata Sale bala siole ai nalea Nabuai faina mea Ai ngau tupu Idu ufu mau Samoa Saleba laki Namua mua ipa ia E tutua male pisana Nai oli mai mai ngapa O lau whanua na ole oli unata Ala E nu ue ole kau sala Olo o te uile malu sana Oi muli pusie Tanu male umalo te whana Wole taua Isale a aunua Safa atumuli anu umawa Tuua Fa ato ala veia Ele fili ia Pale puasi ilo ale taua Toe maua ole tuia tua Sale bala Siole ai nalea Tula nabuai faina mea Ai ngau tupu Idu uvuma Samoa Saleba laki Namua mua ipa ia Samoa Ole atu ua vela Ua faa sosoa Ua lele ole rupi Male mea atoa Male lau olive Nai leva aonoa Aoa unei lava Ole la awole toa Ole ole toana No uo kisasili Lenu uolo to fanatato muaia Ua malefia fia Maafeio le matai ai nanai tapuamia Sale balasie Ole ua matani O ua tusia Ile tali tali tato muaia Ua malefia fia Maafeio le matai ai nanai tapuamia
ua matani o ua kusia ile talitaye. Ziu fonga mata ko fie o le zunga ia Mary i le reivanga o le afiafi. Ia mavivinga o le tu malo au le lei o lo tofanga. Wale fie o le saufa pito. O le saufa pito, le saufa rinaoti, o le saufa pito ia antua. Ia fio i fo i le ulua isao. Ia le ainga o si tangata marolatu ainga o le tau vaana tau mualasi fainga malo. E lala te iai e li mau o fale upolu ma le mamalu i atu i le fale atua. Tu lona to te tele ma ainga to te tausia. Ia murifusi ma tau maleu o lo ta oto ai le tele o ma le lenga le teine o salamasina. O le whaavai o le ainga sa le valasi o le ainga pa ia ia Samoa. Ia o vivinga a matailo tatou waso a matailo tatou purgalambi o le tauta iai. A woso ya malo ufia siva ni ngai fiafi. Ai mai mawe pe anga yaingi ngai kupe lafo mai lungo si. Malo afua ai la ua maua. O le anga le lei o le mata lasi o le siri ese. A wai le tau faafuluina le dua o ia o le dua e ou le viinga. O ia e ou le whanetanga. O ia fo i e ou me uma. O mea tātou te ai le aso ma le aso. O mea ua fua ina i lea taimi ma lea taimi e a Yehova ia. Fa mai li tala le tusi lo ua ngā ngai wha manua tuia i a Yehova. O mea uma fo i o totonu i a te au. Wha manulo na suafa. Ai aua lava ne ingalo se me tasi o ana mea lofa. Ia o le wha tulima lea o le ofo lofa o le wha ta lofa o le wha feiloa i le pa ia maa walunga o Samoa. O le fue lave lave. O Samoa o le atunu tofi, e tala tautonga, ai ta ofi mamau Samoa iona tofinga. Ma lo le pale, ma lo le folau, ma lo le whātua. O amai. O amai o ele reivanga o le afiafi, o amai lau sa iringa ma lo, o amai lau tautua, o amai au tau mawhainga. O solonga le leimea umai le alofa o le atua. Awa fo ina e toi a whaasala sala ma e fetu i le teimi watua na ipe a whaapea na le tali le atua. Ona o se mea na e mana o i ailo loto. Mana tuafa mai a fio ngā leli. O te leva ve atu, o te le whaatua i atu, ai o te alu atu. Ai ngā ke si la fia fo i longa kaimi sau. O le mea manaia lea i le si la whangaati a le atua. E nā te si la fia mea uma. Lono winga. Aua e ki papole. O e lea e te tau pole. O e lea wa e tali ngā. O e lea e te mana o e tōpe lau le whinangalo le tua. Au e ke songa vave. Whamaili tala lisito ina ave pasi whaasale le anga. Pe tuai ya he tau te o uma i lano lea. I lano le fuafua. Whamai e pe tuai ya e tau te taunu uma i lano le wati. O le melea. Tātou whaatua ma avelo tātou whaamoe i le tua. E tali o tātou mana. Onga, ia, ma lo le folau Samoa o le tau au auna le nei a siata, fale malu, vaoliko, mai sa tau ai sa vai ma sa tu paitea, manisi o unuu, te tele lava, o le tama o le motu tele i sa la fai. O te fia e tautua ma wha au le tautua, mo oe Samoa le atunu pele le loto e pele i le anganga e pele fo i le fatu ia o le nei aso ua tele mea mana nei ua tatou whaalongolongo mo tou whaafofonga atu ai Samoa e le toi nama le laina o le ua tou whaafofonga atu ua whaafetai mai le tamaitai sa tu i le foe o le pāle mia tausi o le tatou utunu e le ngata o le pāle mia mai le amatanga o le pae inga. Ae na toi avea ma pāle mia tausi i le whaasifonga ma le taulau mea o le pae inga le nei. Se teimi tātou o iai a o wha ngā solo la o wha talofa. Whioi o le jala le lei fatu a inga tausi e wale tua marona whinangalo wha malo le tatalo. Te losi whea kula o kama ikala lea au au na tutofi e le tua.
Mana yon mafaasoa mastasi o uso o la wo. Mai Brisbane au se talia. Ile nei tai au. Vili mai le tai au. O se uso le wha maro si au mai kai au. Ai anga wha apele vili uma mai ar ko akele. E vili mai a e wha maro si au. Wha awhitai me le tautua. Nā whela le mafaasoa. Ina ua mafaasoa I tūlanga. Ua e manuia ai le tau mawhainga I Samoa. Ona mafaasoa le walanga e o a fo ie na tau mawhai na ia malo le HRPP. E o fo ie na tapua I le SAP. Tapua I le leipa. Tapua I isi paki uma. Even le fast. Ngā kākou whaalangi uma le atua ia tātou tapua inga. Na tātou whaamoe uma I le atua ia tātou tapua inga. Peitai. E le mua umangi wa ase lua. E le manu malo umani paki se ko alua pe ko koru pe ko fa. E tasia. Now, ngā ule o le mawhaasoa. O ai ua kali ai le atua, o ai ua le kali ai le atua. Whaamaka ua kali e mai le atua ona na o le fast au ua le tali le HRPP, ua le tali le SAP, ua le tali le. Wala fisili nga, leanga o la fu e kakalo la ka ngaka, tulou. O la fu e te talo le HRPP, o la fu e te talo ia le SAP, o la fu e te talo. Ae na au whangatasi ia le mawhaasoa ma le uso. I le whaalanginga leo Yesu ma le atua. O le atua o le manu malo. Lono winga. O a lavangi fuafuanga ka ngaka e so nga fai. A fai o le atua ua masangi le mangu malo. He is a victorious God. A faia o le atua o le manu malo. Longo winga o le ku au e mangu malo. O le ku au le ngā le atua. Ua au iai. Now, inge ke ua kako whapea e au ngā tonga fiti. A o la ofesili. Whaamaka e ongo maingi ko ngā fiki ngai kua ngā mahaloa iai. Ia le whanga solo le recounted kai miringai. So far, ile update le no maua just 3 minutes ago. A o aru le intro kako pesi. O le tatou porkalame. O la lava e tau whaamai a le count mua. Ile va o palauli lua. Mana tua le na tala malai palauli lua ile recount lea watalia ile whaamasinonga. La na amata mai le tau le lua. Le ua kāre fia. Le lima, le ua afa le lima I Samoa. La le mai a le vaenga mua. Le whaitau. So, and we are looking at in the next 2 hours. Ta lo sia e maua mai se result of ngā solo pia le tatou porkalame le ne fiafi. A le mafuanga wala iona ufa iatu. A mai a kaua yo recount fo ingai. Se whatuara la utala lea. E tāua e ui e whapea le mau wale to tele wale aise kako whaakuakuanga wa avengei I le ofisa o whainga pāloka kalo whare komisinga o whainga pāloka. However, o te ioe I le vaenga ma le tū o le sairinga o le amia tonu. A whaila ua iaini vaenga ua whesiringia. Kako wok se koe whaikau. Now, se whaiatu li tala lea. A uma mai e tā maua whai unga, whaaftaitainga, a sawe ka maua whai unga. O ke le malama la po le alisi mafuanga e koe o I fua lesi vaenga leo ke whaalongolongo o kule langu moanga. E koe o avengi la kosu. Ioi. A whai o le ua tātou a la winga le recount lea. E koe whaapinge whaamau wai le upu o le sailinga o le amiotonu. I'm fine with that. Ma kua se lau pasenge lea moa. E o ke lofo I se lau pasenge mo kako uma. Ai a mai atu nei la le recount nei langa. Na o le tasia le recount, le tala malai. Na o le tasia le recount, I le lava I o le fast anga I le fast. A o recount lava I e se fulu. Le atoa I e mele sumarakasi a palau di lua. O recount nei, tui foi lunga wha more lam. O HRPP lava recount nei. Le uko sisila mai. Okay, we'll talk more about the Samoan recount when we come back from the break. O le atato atu le malolonga langa le ua right at 4:30 right now. So le tato le malolonga. A fo I mai le tato malolonga.
O le atatou wafe mua mai lava. Se I faile a se I asir ka koulanga o le whewhare mako paloka I New Zealand. Se o le Samoa. O ko kisonga papole o le usekir ka ko paloka a o le kele o ka ko ori. O le kele o ka ko ori o le mali o le asoringi. Ai a foi mai proklame o le ati tatou bo so o se I asisi o I ku malo manrewa. Manrewa e pele lo loto malenganga. O ai uma manrewa ya lo lofa I proklame le nei malo lofa ya asiata. Io tau whaautangia maila te talo atu. O le ala a mailunga I sia au waa. O le au waa lea. O te mana o tau te pā lota uma iai malango lango iai. Mō tātou manrewa papakula ma matakanini. Whaamule mole. O le mafuanga. O le matua lo lofa o nei tangata li tātou community Samoa. E tele vaenga mwhono o whaasua tuai. Ua manu iai nisio e kalesia. Fala potpotonga o taalonga ai maise o aonga te tonu lava ia o le Pacifica Community Manrewa. Leo le au mai le au vaale ke kusilima mai tusi au mai palo taina. Ea ta tole le malolonga a foi mai. O le afafilo I le sunga ya Daniel Newman. O le sunga ya Matt. Ia male tamaita I la le lei Samoa. O lo tolo toi le au vaale nei. E fa ingoino le action team I Manrewa. Le tamaita ia Italia, po Italia. Ia master zilungo le tatou proklame. Pe mai a tatou fa salong fa business nei. Talofa lava o lo ingoa Italia Tipelu Masters na o tuputupua e nei I Manrewa lo o langa atoa. O mātua lo tama na whaavaina le e whakasa I Manrewa. Se o ina toina malo lo penisione, Grandpa Arielu Tipelu. Wa whai langi le folanga ai o lo soifua pea grandma le tina malo lo ya me Tipelu. O mātua lo tina tuai wafau a leni masi ia leni ia o mātua. Na afsasoani mai lo uola whaaloalo, lo uola tautua, ma lo uola whaaleanganga. O lo tama o lau whale tupai Tipelu mai sa taua I Upolu. Ia matu valu maniwe o lo tina pele pesite Tipelu mai sa sina I Savai. O lo to olua o Time Masters mai lalakonga e to olima le mawhanau. Ia ai Samoa o le a o tūlai. Mo le au fautua mo le itu malo o Manrewa, mo le Manrewa Action Team. Ia e talosanga atu ma le whaaloalo, ia lango mai mo le mato wha moe. Awale alo atu mo le pālota I le masina o se tema ma o ke topa e tausanga nei. Whawhitai lava soifua ma ia manuia. SMI. Talofa lava o lo ingoa Italia Tipelu Masters na o tuputupua e nei I Manrewa lo o langa atoa. O mātua lo tama na whaavaina le e whakasa I Manrewa. Se o ina toina malo lo penisione, Grandpa Arielu Tipelu. Wa whai langi le folanga ai o lo soifua pea grandma le tina malo lo ya me Tipelu. O mātua lo tina tuai wafau a leni masi ia leni ia o mātua. Na afsasoani mai lo uola whaaloalo, lo uola tautua, ma lo uola whaaleanganga. O lo tama o lau whale tupai Tipelu mai sa taua I Upolu. Ia matu valu maniwe o lo tina pele pesite Tipelu mai sa sina I Savai. O lo to olua o Time Masters mai lalakonga e to olima le mawhanau. Ia ai Samoa o le a o tūlai. Mo le au fautua mo le itu malo o Manrewa, mo le Manrewa Action Team. Ia e talosanga atu ma le whaaloalo, ia lango mai mo le mato wha moe. Awale alo atu mo le pālota I le masina o se tema ma o ke topa e tausanga nei. Whawhitai lava soifua ma ia manuia. Soifua manuia ma langi ma. O lo ingoa o matai a leota sinau mea tau whao. O ua lo ia Samoa I nei le mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whale whengaluenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesosoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika.
A whai o e se tangata e mana o mia se fesoasoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Mili mai loa, o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu i lau maota e tala noa. A wase tau whaamama a venga, mo to e saunga, o le pele a te oe. Whakasau tai noa, matangi a mosa, i le mō pai o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, a fora ma le la le lei, au le lei. Awhisota i loa, matangi a mosa i le olu a tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, maainga uma i New Zealand nei. Le e whakasā i ewa. Ona so ai lea, ma ona oli sanga tuma, i lona ainga i ewa lava. Sei niele dei whaasilasilanga. Minuto ndale o le itu la e lima i le tautua whaua wa le Blue Wave TV ma le Porokalame o le tautia e le wangara fiafi. Whaupopo toi mamanto whaamisenga ia i le tuua i o le mano le tina matua ia sa ili por fionga ia samala ulu sa ili. Fruen ia i le nei fo i taimi o le soifuanga. I le atohi lona iwa suma le tolu tausanga. Whaamaisele nganga o le tua ia i whanau ainga loto whavau. Ai whapitoa le whaamaisenga ia momo ngā lofa mosi o matou uso pele le fionga ia tole a foa ani te lea ai o lupotea ia masi ona whalitua a Christina whaia o masui o le tātou o nanga le Blue Wave ai masi fo o le tātou Porokalame o le sports tala noa ia mai au mua to vaenga junior tonuu ia ma le fionga ngā whtasi a Fuimono ia matata o whengaluenga antoa mo le tua i whaamaisenga ia te o le uso ia mai se fo se o fletua ona o le tua i le malo le tina pele ia o mara malama le fina ngalo le tua i taimi maso fa pene ia o le mesili ni tau o le mo seven no tatou te tua ia i matua mo le ola ia a o le tia fo le tua fu fo uma fianga ia ma fa mo sa mo tatou filo i fo i se aso le to mau ia e mo i fo i ma fa ia vai ia le fa le se fe a o le a ingo ko ia tele e fo anti e le ore avia fu ore kang yo Christina e ka fo sion kinga ma mea la eli fo mo e fa ma di alu de le fa isa fi ona o mo wolo mo no ia pe no fa tu a fo mai se ma ko mo local elections ma ko local boards e ta hu fo ile to sila mai ile manino fa ngofie ma le malama o fa ngo ma to palota ia o le wato se mai sa mo mato fatasi ma le mato au vaa action team manrewa a fa Samoa o le vaenga ngā lului e le o se vaenga ngofo ma fa akile kala a o le vaenga ngā lului o le tuta matau ia o le teita i o le mato vaenga o lea o lo run for i mo le tatou councillor i manrewa ia le sunga ia Daniel Newman o le si tua tui o lo o fio mai ai le sunga ia o le limau lia Matthew po Matt Winiata ia o le si fo isui le mo tatou manrewa sila to mai i fo lingo le tatou au waa o le action team au wa a manu malo le tatou finga balota o ka mai e ke alu iai au wa se so ninga mo oi malo ainga e kire ka waru fo le leipa o le national mai si au vainga ia o le tatou tuanga vale
ia o le tātou tama whanau lea whaolioli mo le tātou local boards. Ia le tuafine po le tausala ia Italia Tipelu Masters o le teine Samoa. Ia e ua whai u whaalarukonga. Ia ona ua tala no ngawhai o le atukuki. Kia orana. Ia matu whaatasi fo'i ma le host o le tātou Purkalame o le Breaking Waves. Te mai tai ia Hannah Schmidt le leivanga o le fiafia fisosoangi mea kia. Ia wad whaatalonga. Good afternoon and welcome back. Talofa Lava, welcome on the show once again, Daniel, as well as Matt and Italia. My first question, how are you so far with the preparations? Trying our best, doing our best, working hard, praying hard. It's a very challenging campaign, but we're still in there. Wow, amazing. I like the praying hard. Because as Pacifica and Samoan, we centralize everything that we do with our faith in God. So do we, absolutely. Absolutely, and that's why I like you. And you're not hard to identify when you attended the St. Anne's, the Catholic and all, the Mass, and every Sunday, 8 o'clock every Sunday, have done for a long time, very long time. Wow. Nice. How are you doing, Matt, Mr. Winiata? How are you doing so far? Oh, wonderful. It's been an exciting campaign so far. Certainly a new experience for me, but every day that we have the opportunity to go out and listen to the community, hear what they have to say, is a good day. And the Manarewa Local Board closing out this term, we've seen some amazing things come through, so it's exciting to see what's coming. Wow, wonderful, wonderful. Okay, now Italia, how are you? Mai tapenanga me se fo i ole alo atu ole. Vai aso le nei whanga solo ai tulang o tatu local boards mal palota. Fatela mo le vanoa. Ole ka mo fai pea me fi ngau. Ia ma le lokele. E winga whainga ka. Ai ma fai mea umalava I le lofa le atua. Ia Samoa, lango mai ma ko vainga le man real action team. Yeah, malo falo lava faftai. Malo. Now, before we ask some questions in as well as Hannah, I know Hannah have a lot of questions about the local boards and all for the upcoming elections. I'm not sure if you're aware that we've just finished with our snap/general elections in Samoa, and we've got a new Prime Minister elect, and next week Tuesday is the swearing in of the new Prime Minister as well as the new cabinet and the new government. I just want to know, because I'm for sure you are a Facebook, somehow, somewhere you watch and learn and read about. Wow. Any thoughts about our general elections? General elections in Samoa are for the people of Samoa. Congratulations to the people of Samoa for having a general election. Congratulations to the new government. And we wish the government well. We wish the people of Samoa every success. Wow, nice. I like that. I like that. What about you, Maddie? Did you somehow, see some red, blue flags waving on social medias about the election in Samoa? How could you avoid it? I guess for us the exciting thing is it coincides with the kickoff of their Pan-Pacific strategy. So the timing is really good. There's a lot for Pacifica to celebrate in the Samoan community, so it's amazing. Wow, great. And you, Italia, your thoughts? Whamalo lava. I le tula I mai o le malo fou, whātuatua I le atua Samoa Watasi, I whamanui atele le atua I la wawhionga, I le palemea, la auli a le mali atoa, ma le tau vaenga, I manu atele lau tula I mai. Wow, nice. All right, Hannah, yes. You can start with some questions. Put some hard questions. Hard questions. Okay, I'll start off a bit easy, but I will get into the hard questions. Welcome to the show. Thank you so much for joining us today. I'll start off with you, Matt. Tell us a bit about the community events that you have been hosting across Manurewa and Takanini and Papakura. It's been a really wonderful time. There's been a lot going on. Certainly, I guess one of the really exciting ones, the Pacifica Wellness Carnival that was undertaken. 169 league teams
the largest one-day event tournament of its kind in the world. And who's on the end of it? Pacifica. Pacifica Māori community across Manarewa are exceptional. They continue to turn up, and we're excited to be able to partner with and see these events unfold. So things like that are really exciting in the community. Love that. Daniel, how have the campaign debates been? Well, we're always on the side of truth and facts, so we're in a good position. But it will be up to the voters to judge these issues, and you have to trust the people, because in democracy, the voters are always right. They get the last say, don't they? They do. And you've been getting a bit of attacks from the opposition recently? Yeah, but you know, once again, we stick to the truth and we stick to the facts, and we put it out there, and I know that we're in a good space because we have a proud record of delivery. This election is about what affects people in their lives, and that's what we're talking about. The beginning, the middle and the end of the action campaign is about issues affecting family, whānau and ainga, and I'm comfortable with that. All right. So now, Italia, and then we'll probably ask the same questions to you, Daniel. And so, vatu le whaatuatuanga ale atunu Samoa Manarewa le Tatou Action Team. O ane vaenga mwhaiona e sau noa mai ei mo le whaafonga mai ale atunu. O le ama whai ona fisoasoni ai. Ona o lea le tū leo whafsiri kuai. Sira mai o tātou, pie kau judge the book by its cover. O ka kou Samoa, pie whai al whai unga ingo vai mai nei tanga Samoa ia o ngai paralangi ngai tulo. Pie whai lele ale Samoa ngai le paruka le ale Pasifika ngai le paruka. Now, e ma whainga fisoasoni mai, e whai loa i le tunu o a vaenga e wha mama a venga ma mangui ai ka kou Samoa ma Pasifika I Manarewa pe a mai whatuatuanga le Action Team. Whapatela mo le Fasili. E o le vaenga le matou Action Team. E ese vaenga I le matou Action Team. E eile matou sui Maoli. Mo Phyllis Latu. E fsasoani la I le social services. Pea mana o mea le fsasoani ni food parcels. E mawhaina fsota e Phyllis malana vaenga. Ia I foi nei tangata were homeless. Pe were le aise mea nofo ai. E mawhai foi na fsota e Phyllis ma le vaenga le maaranga whānau Charitable Trust. E fsasoani ina ia maua se housing pe o I Browns Road I Manarewa. Ia I foi mata vaenga Kia, pe o Marshall, soani atu foi I nei tangata I le education I employment, e mawhainga suenga wenga, pe soani aku I le working visa, because e kele foi kangaka ngā o mea, le soani I applications, e whawhinga apalai, ia ma le vaenga, European be palangi se tulo e mawhainga so kai be translate isi vaenga ese o le local government I le healthcare system whape foi awa onga pa le mea sili o le funding applications o le vaenga langa o le kupe maua mai le malo ese vaenga mawhainga whaaso ai le kupe maua mai le malo pe o le funding allocation a whapea e le loa le malo e ko o kele le Pasifika I Manarewa, whakaika inga, e wha se fulu pasenge o kako ngei I Manarewa, e Pasifika. E ko o kele kako, e le masangi I le local board o le funding application, e kele kako e kaukua e ka lesia, e kako ainga, e konglo e community, e lepea kako soka I whaakasi o le community engagement. E mawhai e onga I loa e kako I le local board ma le malo, po o whea mga o mea elfsa soangi I kupe maua pe o le funding. Ai o isi vaenga e singa e amako ngalue whaakasi ma le Asa Foundation, po o le tautai whangota sasaa, po le Purpose Trust, po o Maranga Whānau Charitable Trust, ese vaenga le community, ese foi lako e mawhainga whasoangi I isi vaenga, ai o le community. It's all about people. O le mea kawhia kaukua ai I le Manarewa Action Team. Inga ia kako o, ia e lango I kako vaenga ese I Manarewa. Pe whenga kako sasoangi. Ia kako
soka I whaakasi, ia o ngai loa le counsellor, pe o Daniel Newman, ma met wani ata, po le ase, so ange maua I kako community a koa I Manrewa. Malo, Fav Alessi Vasili, Italia. I'll ask you in Samoan for a second, and then we'll try and do it in English for also our Samoan poon. Olewa ye nei tangata manuia mai le siksengi. Le fo wa ye faftai as a foundations mal tato prokalame le faliu le la. To dele ko kiki ali Samoa uma kamama ki ngale manguia mai ole Manrewa. O ye nei vaenga taua e mau ni so ninga mo ila to nei pe afa pe mai fa tu tuanga mo tu like my Newman I make sure that to action team ato mo Manrewa. Yeah, for time of silly. Yeah, ole tai fono o met waniata. Ole ile te mine ole tai fono ole Manrewa local board. E la le funding ole Manrewa local board. E mawhainga sosoangi I vaenga SS I Manrewa. Pe a whai pol kalame mo kako malo mawha ngau kupulang kalavo mo kako makua makukua. Pe ole whali ole la. Ole vaenga lea le kama whale asa foundation. Malo lava le asa foundation. E ku whaakasi ma le vaenga o Phyllis. Me le maranga whanau. Ma ku whaakasi lako pol kalame. Ma le si vaenga le tau tai whangota saa. E ku whaakasi umalkako vaenga le au makua makukua. Inga ia wha maanga ia le pol kalame. Ole au wala fo I lea. Ma whaenga kui whakakoa o le kaikaifonga o le Manrewa Local Board. Pe ma whaenga sosoangi mai I le venue hire po le pol kalame. E mawai le funding mo le pol kalame a koa. Mo kako makua makukua. Ese foi vaenga o ekalesia a whape e firm Facebook kalame pe o le Zumba mo le health and fitness e ma whaenga soka e Malaysia lem funding mo le active recreation. So ese vaenga e ma whaenga soangi I funding a whape o le pol kalame ese mo vaenga ese. Thank you. So now, what I've just asked her, just elaborated in our Samoan language, with regarding assistance and help that action team can provide for our not only you're aware of our new citizenship, the Samoan citizenship that was granted, and also we Pacifica we like to gather in big venues and not only in hiring hall for churches, for gathering and for, I mean, how can you help our community to make that easier for them? And if there's any help from the action teams, if we vote and choose you to look after us for the next 3 years. Well, I can tell you where that starts, and it's looking at introducing new initiatives, support for more clubs to be able to diversify the facilities that they get when they have them, and that starts to look at what can we do and what can we partner with. Best example of that is the Fix and Finish program that that we've managed to unlock from the council, that is seeing a new multi-sport pavilion delivered at War Memorial Park. This won't be just a sport facility. It's a facility for the community. It's a facility for all. The business plan's been put together so that community groups can come in and use it, but it's going to be something that's going to be fairly groundbreaking and moving us forward. It was a vision that was carried forward from action from the last 3 years, and it's come to fruition. Looking to partner with other clubs in the same way to continue to support our community groups, our charities and our Pacifica community. They do like to come out and ask. We need to for venues, we need to look for ways that we can break down those barriers and provide more, or at least provide avenues towards positive things. Do you want to add on to that? Yeah, I will always support good recommendations following applications for funding to try and enable groups in our community to have places for common celebration. And we always need to support our new citizens everywhere to be part of our community. And these aren't just throwaway lines. The record of supporting funding applications when they come through to organisations like Trillion, if they're compliant, we do our very, very level best, the Wiri Licensing Trust, to be able to
spread the support as far and as wide as we can, and we will continue to do so. And our record of support, I think, stands us in good stead, but we can always do better, which is one of the reasons why the team has these debates, because I want people like Italia there who can show us the way and give us the advice so that we can make the right decisions every time. That's good. Yeah, I'm not sure if you're from Manurewa and you're watching the show, there has been a proposal being put through to move weekly rubbish collections to fortnightly rubbish collections. So if you're from a large family who has large konga'is on Sunday, you may not be able to rid of that rubbish until the following Sunday. And Daniel was one of the only councillors who stood up against it. So no fortnightly, make it weekly. People should have the choice. Daniel, tell us about why this is important for Manurewa. This is a tough debate because, I lost that vote. Every other South Auckland councillor voted for a 6-month trial for fortnightly rubbish collections. And having lost that vote, Weymouth and Glendon have been identified for a 6-month-long fortnightly rubbish collection trial. Imagine how smelly those bins are going to be after 14 days. It's critical that we push back against this. I want to see the election take place. I want Matt and I to be there, and I want us, if the numbers are there around the table, to go and renegotiate with the Mayor around getting rid of that trial and confirming once and for all a permanent weekly household rubbish collection for all of our people. All of our people. Not just fortnightly for some and weekly for others. Let's just settle this debate once and for all. A weekly rubbish collection service offers people choice, it offers you convenience, and that is what the action team supports. Malo whautai, mole tātou langangana Samoa, mana ia i o le mita upule u whaasoine. Langa lau te whaitau watu mana ia le fisili le stangata le au mai lunga. How can the community benefit from the action team in funding and services? So ole sila service ta ua lea. Ole tausi sila mai, bawa leo le council la alpalangi. To lowa lena te fina wina ina ia ko le kirka ko la pisi Manurewa I vai aso te tasi. Now, o le fisiri e fai mo oi wa o leu ke karango ki a Samoa ma Pasifika. O le arko inga kausami le kausami e ka kou ia soka ikasi. O isi la council la le sauwhai lunga o le toono le ngofoa I sauwhai I le council. O la ngau ma e ka irua vai aso. Ia, e kua lua vai aso ia le au papa e kulo walanga o lantou le tele se tau mafa ma se whaalapisi. Au tātou, e mo mia ka koure vai aso ka ikasi malu la pisi sa lo kan le vea. Paua leo le council la le ngaki finga winga au isi uma council la le ia tātou Manurewa. E nau uma la vai ka ilua vai aso. O le tāua la le na Samoa I Manurewa. O lo tau langolango ina o le tātou action team. E no vai atu. O le sunga ia Daniel Newman. E loku I ia tātou St. Anne's I Russell Road, Katoliko. E whai me se sā I ngā mako anga ia I ngā e leisang ko anga I longa whale, eru ko anga ia I ngā ko anga I Samoa. O le winga o le tala, o lai militino whaatasi ma le tātou community. Awalangi ka kufua kia onga o le langu o longa kingo, kurom, upuku sao. Ai I o tātou fuatia, ona o lona loto. E anganga I mea kau ke anganga I ka kou Pasifika vai e whinga. Anga o Newman o le palangi. Whinga unga ia wai e de kere ngā o sangwisi a umat palangi le vai aso. Au tātou. Urupua a mea so ngafua, urupua a le sorua. Ala le la pisi. Tulou. Abatu le ngana fa faingofi whinga mangingo I kanga I tamaiti. Tupulanga. O le lai fi na ua le tātou e Daniel. Ia ma le action team. Ina ia koleki pea le la pisi vai aso kai kasi. Oa, au te whai atu e lua upin la pisi la po. E lua aso vai aso kuku. Mongia, le ele osa wai kele. A o le tele o le alofa sa saa o tangata. Ia, ma mea uma whapena. O te lofu e te ioe mai a mene la utala le whai atu. Luinga na wala ino tomu whai e wha Samoa atu ina ia nofu whale sa atu ia maa. O le ngau waisi o kakua e tele fisosoninga tūlanga se leni mafutanga e kalesia lai ele e kalesia I Manurewa mafutanga I se elenga o kakofo ai a whaetura utala le nei o lai pengifiki ai ingikia
o lai pengi fiki mafukanga isi le anga ke roga ko a kuku ngai kamanga e fuli le ma e fuli ya au tatou o le vainga le ye tatou o le tele o le tala ai le paroka so o le mo o tatou le faasifonga a em faina e isa vainga fi se song ye Italia mota o le ta upule la pisi fa mo yeah so ole aso la so lulu le watea le na faile mato fono I Weymouth because o Weymouth McClendon le la faile fortnightly trial if I for le consultation bo le fono mo le community ai o le la faile ma le fono o le Monroe Action Team ma le vainga I Clendon fa mo le mole a fa pe te avanoa taiao ile afale ongo 6:30 amaka ile fiku kaya le Clendon Rec Centre e faile mako fongo mo le fortnightly rubbish collection trial awai au fia umat kako vaenga ile Clendon community fa mo le mole se fai kako fongo kaya all right so Daniel, tell us how to vote and tell us what we need to do to vote action. Go to your letterbox. You'll find in your letterbox that ballot papers are arriving. They'll be arriving in envelopes marked with your name on them. Take that envelope inside, open it up. You find every single action candidate for the Manarewa Papakura Ward, Daniel Nevin, Matt Winiata, tick, 2 ticks. For the local board, the 8 action candidates for the Manarewa local board, Papakura, 6 action candidates for the Papakura local board, and in Wiri, the 6 action candidates for the Wiri Licensing Trust. Action, action, action. Once you've done that, you put your ballot paper in the self-addressed envelope and you get it back as soon as possible. Final words, Matt, for our beautiful Pacifica community and Samoan community in Manarewa? Yeah, it's been an absolute pleasure to represent you on the Manarewa local board. There's definitely been some challenges that we've faced over the last 3 years, or even longer, the last 10 years, through a lack of funding. But advocacy that has seen myself lead that through seeing more funding come through. The victories that we've had, the future for Manarewa, we're leaving it in a good place. I'm proud of the last 3 years and I'm looking forward to serving you as a councillor so we can see more initiatives like that come in, more funding to the south, more support for Pacifica, and more support for you. Thank you very much. Before we give the final Atade for final words and as well as Hannah, and I always say this, my personal testimony about this action team in Manarewa. E mai fuana fa tula utala le sa mo le fu to fa fonga o fu imano utanga tala la fu le ala yona o tu malo si fu iper finga palo te sa mo a o loya ultanga te sa o le le pipi o e le fa yangi for folanga nga fi ule ko vidi wale ai e mai mo fu lo taimi e tau wa fu ye me e mai fu la utala la yona o no na we o tu malo si mo tatou ai Manarewa ka kia o tara mai si piko hu ia la fo ia la tau ai langa o ke ngo foi Manarewa le la foi la le tu malosi ai o te lango tangata nei ma foi sia wa leva na usa ilia se fe so ani i se no fonga mo la wa onga lo fa ia le fa ka usanga le onga lupe foi va ese fa dai le matu wa no na mo le self si o tara ona o fainga pa anga vale le vai ai le va wa uma le fionga le malu sa vea ma CEO se wo fo pe tai na u fa mai ona o fa sanga lola ia o te asamo i local boards nei na o ui mua ai sa mo ku lo ke le va kuangi ngon kanga ai o to mate mai le wingo lo tala to te lone me u tu pusamo wa influence le paroka le porkiki Samoa i mafau o le Samoa ia running i ke le mea ku lo wa le ko finga ia Italia wa mai le fa HRPP ma fa fast Samoa wa influence ai ma le ula ia ko kongo loko poatia ke loko ke le HRPP le wo fa ya wa u fiu ke ui ai o sa war kala ngo ke o fale nga fo isi ai o ke kala ngo le factor o kala ngo le wo fiu ke ui kanga kangi o kanga ko so swangi ai ngo u help ma lo si la ko campaign ai onga o la ko va ai mai o ke ku ma lo si fast ai ese ma me ya yo la ko kar kunga fa kamilo ka mai ma la apalai wo u fiu ka mo fai ngai uanga ko fo isi wa onga i lungor sum
For a whole year. Le se whaafonga mai fo. Ia se ua o ngā lupe foi vau esi. Se lau fiku suma lima ka ngaka o ngā lupe foi vau esi. O fiwala, koe fo ia ilungar sum. O ngai le ai ma se si ngā fisosoangi mai. O whaasanga loa I ngai paralangi. Kulowa. O whaasanga loa I paralangi. Ke lo e lau whaasanga kule amakanga I paralangi. Ai maliu lo ma se uka maa. Ko wa ia le se si ia paralangi ngā mai. Ia. Mong ia la ukala le kufea ku hana me se fo whaafonga mai. Nga ova ai ka ngaka ngi. Ai fau whakua au whelo ai for like a month. Ai maliu lo tama. Ai o watu ai malato whaiteu. Ai le kai ngā urua whengi paloka ia mangime. A o tangata mana o wanga le lei I loko port nei ma mea malava. Ai ma se singo wa ai. E se senga ngā leo ke whakua ia o kou ia le kou ke kau whai mai fo ia ka kou vote mo reo Samoa. E na ua umaloa, na ua loa whaatara noa iai. O au te nofo I Manurewa. Fia manga o isu e se hole whai eila ua onga. Langa ua koa kele ngai ka ngaka o ka haka makua. Tasi a lua vai aso mātou whaatara noa. E tau wala tu le Asa Foundation. Tau whafo ia te li ai. Ia mese fo I o le fionga tofilau esta te vanga. Ia Italia malato malava nei. Au alo malava noa e fso tai e. O te fie whailoa. Ua mawar mātou whalea o ngai Manurewa. A vai rai ai. Ua mawar mātou. O whai o mā lea le mātou wa o nei. Pāloka o mā I ka ngaka ngi. Aisea. Lea ngā a koe whaku maur ka ko wa o ngari ngofoanga rai ai. Kau ke mo mia. O lau ka kalo fo ngā Manurewa. Leo o kalo aku. That's the only thing you can do for Asiata. If you fear proclamation. I fear. You maintain I for imarkeli. Mangwia ilinga wa ole o karangoa kwa uia ia la uia personal testimony. Ai to atele nisi o la fo ia manuia la to uia. A o kilo fa ele o so fale moku o fai mo no. O le fale a onga. A o leo ke o fuinga le nganu umar fa sa mo ele se kokong. E free le a onga le nganu umar fa sa mo le fai. O la o nganga ngari community. A o ko ngau la e maua pea le lupe foi vau ese lea vangoa ma lea falea o ngā mā ngaia o mako maua o ngā Daniel Winiata ia e mese fo Italia ia marito otele Brian marito otele o le tattoo team Action Team. Please vote for Action Team. Ia wa vaku longa awar kia ia lau pe paloka. If you don't know how to vote, if you need help, I'm available to walk the street of Manurewa and teach you how to vote. Please. Yeah, those are my final words. Talia. Thank you for sharing your testimony, and I can also testify that Manurewa Action Team, we will walk the talk. We have already delivered projects in and around Manurewa with upgrades at the Manurewa Rugby Club, Weymouth Rugby Club, the squash courts, the tennis, the cricket. The Sikh temples have upgraded kitchens, and we've also helped Lupe Foi Vau Ese secure a home base for their language classes. And so Manurewa Action Team, we are here because it's all about action and all about the people. Vote Manurewa Action Team. Please check your mailboxes. Le asoiva ma le aso luasfa ma lua setema e mawai pe papalota whamolemole talosangatu ma le whaaloalo palota langalango mai mo le Manurewa Action Team mo le itu malo o Manurewa. Paftai lava. Anna, your final blessings Final to the team? blessings. Well, to everyone watching, if you live in Manurewa, I'm sure you live in a home. It's very important for you to be involved in voting for that against that fortnightly trial, because it will affect you and your family and how many dishes that you have to wash a week, everything. You know, those pests can eat up the wires at your home and cause unnecessary problems. So please be involved for yourself, for your children. If you want to get to know these guys more, they are open for conversations. They have community events every week, and they're great to vote for. So yes, choose the Action Team for the upcoming local elections. All right, thank you very much, Daniel. Thank you. Yeah, thank you very much for coming on the show, and all the best. Good luck. I have very, very positive feelings through the Holy Spirit that you will maintain and you will win, and people will give their trust to continue service. Well, thank you, and God bless you for that. And now we're going to
take our leave and go to St Anne's for the Pan-Pacific Strategy launch, and St Anne's Catholic Church in Russell Road is my parish, and I'm so proud to be there. Thank you. Love that. And also, Matt, kia ora, thank you very much. Kia ora, Asiata, thank you so much. Hannah, thank you. Thank you very much. Ora pes fa tetele Italia. Yeah, and tatol malolonga a foi mai. Ia ka kokoi foi sa mo se vika ko kala sa mo. Pe mai tatol malolonga. Lava o lo ingo Italia Tipelu Masters na o tuputupua e nei Manurewa lo o langa atoa. O mātua lo tama na whaavaina le e whakasa I Manurewa. Se o ina toi ina malo lo penisione, Grandpa Arielu Tipelu. Wa whai langi le wholanga, ai o lo soifua pea grandma le tina malo lo ya me Tipelu. O mātua lo tina, tuai wafau aleni, masi ia aleni, ia o mātua. Na fsasoani mai lo uola whaaloalo, lo uola tautua, ma lo uola whaaleanganga. O lo tama o lau whale tupai Tipelu, mai sa taua I Upolu, ia matu valu maniwe o lo tina pele pesite Tipelu mai sa sina I Savai. O lo to olua o Time Masters mai lalakonga e to olima le mawhanau. Ia ai Samoa o le a o tūlai. Mo le au fau mo le itu malo o Manurewa, mo le Manurewa Action Team. Ia e talosanga atu ma le whaaloalo, ia lango mai mo le mato wha moe. Awale alo atu mo le pālota I le masina o se tema ma o kitopa le tausanga nei. Whawhitai lava, soifua ma ia manuia. Ua lua se fulu ma le 5 minute wa te nei le tu la 5 I le taimia mantou I New Zealand dei. Ia, whaatalofa ma whaafei loa ia tuai. Ia ele ngata o ele fatua e toi mafuta mai ia a o le sunga ia Godfather. Lei a taua ma fui. Kia ora, kia ora. Kia ora. Haere mai. Tēnā koe. Tēnā koe, tēnā koe. Kua oki a se he mea. Kua oki a se a ka ori. Ori. Ori meri whai a kori mai kari mai ari aere o whai a koe ko whichini. Ka o kai. Ari lewa fui ngaro mafu kama maa ori ari aere koe re sau wha maa. Ka whakora o kala. Au fua I ai le lua soi fua mafu kama maa ori mau piko. Yeah. Ia langa maori leiro ke ko hare lei or fa maori au pito suaria o eri e ai era o si uso ga ia ngai poko pa hongi au ke re hongi o le sa ngor me o le ale wing or me le hongi o le me o mo auru por isu o mo auru mo isu lei mo langa e tati tau fesiring ia po le afu ile sa ngor me a ko ngor felo inga e ka so ka personi ya ia wa isi ke mo ke vai kunga e pipi isu ai van mo audu ai vela isi ke mo ke vai ko pipi ir mo audu ne ka mo pipi mo audu a ro isu oh ia ai la ma fai ka me ki sa vai kusa mo audu isu kaura e kaura kuro mana unku ai me ilo mana a taro fatu I le vangale foi mai na I Victor Viola le fionga e moangu ti a Joe. Yeah, karofa ba. Ia mo fatu a la time se foi o le atu fina Belinda fa pe foi le fionga ya le UPPT. Le Victorville. Ia o le matua te fava le fionga de se ifono le mo le UPPT le vai ngofu oi I pay area a le eva mai oi. Le eva mai. Langa la ka pure me o le lako. Oh. Ia, le na, maingi kau purenga po le nei. A talo fatua I tele wompa anga mamai. Now, finally, le ia taua. Yeah. O lea wa ave le whamanu yanga. Oi. A le tamaitai pare mia tausi. I le sesunga, I le li I pale mia filifilia. Ingo, ki anga so sumalu. O se toe mangia ia so rea. Ia mangia. Ole avatu se toe fatepa lea. Ia I le auli na lela. I le taimi na sau no ai matalia uma walanga kaku kari. Po o se tūlanga whamanuia, ia po o se tūlanga tau whawhengta. Ia au si mai alau whawhongarela atu e vatu. Ia ona whaasoailea. Whamalo I taitai o vaenga whaupu whai,
Sao lato taimuaina por kalame ma whaalawiloa. Ao lato vaenga whaupuwhai. Awale filifilinga ale atunu. Whamalo whaafitai le whatotoa. O lea ua au mai le unga o le whainga palota. Ua ausia e le vaenga whaupuwhai o le whatuatua i le atua Samoa ua tasi. Le whainu mera mawalunga o sui o itu malo. Ma o te tauwhi ia whai lea mo tātou. Laua whionga la uli i le maniatoa, whamalo le taupati. Lau sunga tui la epa, whapea taitai o isi vaenga whaupuwhai i le nei whai ngā palota. Whamalo le whai o le whaiva. E le whai ngofie le sailinga mafua le lei mo Samoa. Ai mai se tūlanga whataitai o le malo. Ma le fono au whai tūla fono. E sa ili le tō whawhetālai. Ma le moe whetūtuna. Ai lautua i le poto mai le atua. E whaafoe ai le sā o le atunu. O te whawhetai le paia mawalunga o Samoa. Sa whaatino o lato wai atatau e palotaina sui o i tū malo. Whawhetai le whai malu o lau o tō whaiva. E le iai se ngā se, po ni bebesi na ali ali mai le vai aso o le palota. O le filifilinga o nofoa o i tū malo. O lo ta oto i la o tō whato whala inga. Ma o ai lava ua o tō tusi au iai. La tō te mo'omia, la o tō langolango. E una ia whatasi ati nae o i tū malo. Male atunu. E le ititi le whawhitai i le whionga i le komisina o whainga palota, malona o fisa. O le au whainga luenga ngā lulue i whale palota. O le matanga luenga o leo leo. O sui mai fafo, sao lato mataitu wina le nei whainga palota. Ia mai lato uma na whai sao i le wha moe moe o le tunu. Whaaftai le whai taulanga, wha malo le ngā lulue. Le ei lava se ngā luenga i le maia. Mai e si le fia e le atua, lo o tau tauti ngā. O ia na te tauia i whamanuianga, e ala ese mai. Ia, Samoa e pe ngalo e i se a. Lo wanga le lei, i le nei vai tau, sa o tau a veinai le taitainga o le atunu, i le tofi pālimia. O se vaenga le nali a taua o le saunoanga a le fionga le sau whapito fia mena o mimata a whao le taitai wa mai a ina ua le manu i ai lana tau mawhainga ia mo se isi paia inga whaawau e taua la mai whainga whiwhilinga le atunu ia le ngata sa ia whamalo e le ngata sunga la au de mali toa sa ia whamalo foi i le sunga tula epa ia marisi vaenga taua lea e muria ia lana saunoanga i le kilipi lea ia o lana whaafitai tu sa foi o le avanoa sa ia maua ia o lea so whiringalo o talia ai sana whaamanuianga matulaga whapena le uwhainori le ua mai le nei taimi. Wa hinko o le mea sirima le kaua foi le loanga o iel palmia o le ua kai mua i le momoa whailanga whaamalo ia mesi foi le ka unga o le suafo o lauri o mali atoa. O ke lenga o se awara le mai le file mu o la makanga le o le file mu o le mainga o Savali le ese vevesi ia male nganga kongu le kaungu le mai la uo mkulepa kako wha kai fo le se whawhakai a kulepa imsang e wha malo pe o nga kusa male finga ngaro ka makai palmi ai man tō mai fo ilali a taua e pe o ne ta wha soa tulo wele wa o kanga kam kwa le fia wei tapipi ia ka ua mese hau o kala e whai ai o tele vai o tele pole no o le mea lu tō fia wha manatu e le tāua tele it doesn't matter really pe mai se wha maungianga kuila e papele ai
Mana tua o tangata atoa le ana tatou whaatalitali ai. Ole ka maikai sa pale mia. Awa ngi whamangu i hanga se kua ngai e mera ni ngi kai mere i se pao i ala kou ere kaudia. Ora upu mongi ngā mare upu kau kingo. Lenga mana tua. Ele o tuila e pale alu i whafo. O fia me. So na paule ia jauia, na pauale o tangata, na tātou whaatalitali umai. Yes, e o pia pōngesi. Pe a whamanguia mai male kai o rei kua ngai. Ai mangkua ka kou le whainga o so se poruki ki e whamanguia les kai i les kai kai. Mea konga. Ora kai level wha kai kai. Ele level kai male le o kai a ngai le kai. Le lau whamanuia tu ni usila whamanuia mai au se dalia. Ai sa ka kou whaakarikali i le ka kou lava kai sa iai. Po le ara kai mea avelang whamanguianga. Le lau whai. Ia, pe se o lau sa o lau maa kufore le ngo whape fore le ba whea rai. Ia. Ai aku se siku, ia ele levo ia kule epa ma lauri kai mingi. No. Ole levo le a lauri. Ole levo le a lauri. O le whionga sa whapito. No tatou woi mea sa sao. O le levo lea e whikaui. Pau au te lofoi. Na pau ahale o le tangata lana whaataritali ai le sunga le lauli le mali toa. Sunga leo. I sona leo. Au vaku sanga whaamanguianga langa i peia o le mori ngā fua. O le fesidi. O ailanga ua le fua. Le are ka unga i meo mori ngā fua. O le peton. Langa o lau ka longa ngā whaifo i asoi. Se ponga i. O le tangata lana ua le fua. Ele i ua e kuila epa. Nau ue fia me. So nga pawalar ka ngaka le whakarikari mai le sunga la aule le mali e toa ua a vea mapa le mia filifilia. E ngake kuuri maku le fua ya ia whaawau. Pe avaku pe musu pe o le mea nga kupu ya kuila epa. E na o fia me Naomi mata afa. Lea la u finally se sila whapuponga lea. O lana whaamanuianga. Na fea i lori te inga. Wa o le mea mua i lana whaamanuianga le savatu. O le whaamanuianga i le mae a o le palota. A o se vaenga leo le ototonga o lana saunoanga. E na ua ia talia ina. O le awha a wau le sunga la aule le mali e toe whaimpan mia. Lau fionga i le palemia filifilia o Samoa. Lau fionga la aule le mali e toa sa ngaiane ai o le tai. Ma o whao Sofia moe ngā luanga. I lou tūlai e taitai le atunu. I le tofi palemia. O le tofi le nā, o le tofi o Samoa, malona malo tuto tasi. O lau tatalo, ia whaamoemoe i le atua le ngā ruenga. Ia taunapo i le malu o whainga whaavae, matula fono, ma ia tautuana, whautuanga a le au whainga ruenga a le malo. O lo o puno wai i au nanga mō le atunu. Ia manuia lo tūlai mai i le tau aveina o le tofi palemia mō si o tātou watunu. Mō sui filifilia uma o le fono whaitula fono. Ua pale mai mō le... Ia, le nā. Palemia filifilia. Le nā tonua. Kei lolonga. La fatoa, neu whea tulang o le sunga la aule le male to, e whapea. E le tau fia ni mea a o lae wa atoa le leilo na fia. Le anga ore koe puru whangoka ke lea lea. E atoa ai. Lana tau mwhainga malana. Le wingo lau tala, ave se ia o tātou manatu malangona marife lau toa ai. But finally, o lea ua malie le loto o lesa. Awalanga le ia tau. Inga ua whaakua kuwainga a maise whaamanguianga. No tatatalo ia ua ne ito e soa le musua tuila e paewesi. Paroko karua. Ia, aua ne ito e repeat. Mana tua o matenga umana sa iai. O le ase mea le la akau. O le ase vaenga. E au tatou vavai atunga wa kusi mai e observa o morianga. Wa umangi mau mea. A lea e ngungu wa fia me ele ia se tala. Nga o kuila epa ua se kai ka linga fo. A mesinga o mea se kai minga ke le acknowledginga i fia meos palmi. Ia langa. Mana tua fo.
na matua I mosu aku ila pa acknowledge fia me o se palmia. Ai ina ua uma ka mafainga manga soro keke e inga fai. Aru fa soro keke e fa nga mai ka mai kai fai soro keke. Ai sau fa mai mo modinga o ke manga ku ase uma to mo tua fa ka ko kiripi. E su me fo ya ka ko FP ai fu yesu e mai kiripi ka mo pena ma va nga le. E mo wai le ku nga se le mana fo le na sita mai le so tao. Le hand over inga ku le por malo ya fie be. Ah, le leo mariton. Le malo na. No ko limo. Então se la fia voi le memori ngar malo, le memori ku le. Ah. Fie be. Pe ku kia I voi. Le malo le na. Koi ki kia mai. Vai fie be. Ngali. Sapolaya, kanga mai. Pua me foi. Isso é mais assim que ele pinga, sen mai ko ngor ka ko wa. Ka minga le pasi ko ingar por. Ah, pia mana yo for mele si tanto. Ola ula fa fita inga le atowa. E ui le fa tuai. Ai wa sawa fai mamalu fai vor sa fa piko. Yanga. Ah. Wa ilong ai mele. Se langa o ke fai aku ra ukala le atowa se fa tu na utala le langa o e ma o re Samoa. Nga paua le o le mea I le o langa o le Samoa. Mana tua mai o le papalangi. Black and white. E black and white ta mea uma. Urou. Ai o I o ke faa whikai ai. E le ngaka o lo ka okor kula fongo le ataua. Ai ai mare me tau. O le vā mare whiawa ta. Ta kou Samoa. Se e ui mangalo a mea uma. Ah, ele fa pe ila a mea ngoi mangalo nga kafile ila lor ka pe kor ke le mea le ai. Le ai, a le wingo le fa matalanga. Se o ka ko e sofi a le loko. E sofi fo I le ki ngā. E uku fia fo. O nga o le kaimi mare mea e kupu ai. Ma le leo. Le ki oa fo mai upu o le kusi. Se o le kali fi le muea. Ni rio se le. Fari. Ele ki ofa mai o le tali fi le mu e le liu wai le ika. A o le upu whaakinga. Ia e pāpā I lo mawa. Ah. Ia le lan tātou whaatou sila ma whaafafonga ma umata mata. Ai la ka kou le whaakali. Pētai a mai se malelenga po lea au oi. Ai saunga. Esele. Ah. Māngia le. O le loto ia, na o le atua I sila fia la ngā mea. A o le mea le ua whaatino mai. Ia, o le nā ua I taoto I lau whaato whaala inga. Ai a kako koe kepa I hand over inga o malo. No me whiara ka maro stu. Ngange. Fia me, ele liu ko inga, fia me e pole fast, nga ka ur ka maro. Ah. Le malo le nali. Oh, le liu ko maro. Wafa adi. Ai fa mai markala. Ole amata o mai mau te ngai. E fi fui pasenge ore ngai ko. Lima se lau. Lima se lau pasenge. Lima se lau pasenge la mako mai ngai o. Wa ki nga le fa adi ir ko maro. Lima se lau pasenge ore ngai ko inga. A ore ku unga lenga la foi ma lo ma le la fonga or paremia. Fi me le malo nga le se ko I ka malo. So far this is or was the moment nga ka ko whakarikari. Ya tau. Awa tau te papole fua tele tātou sto ina. Tuila epa. No, le wingo la utala. Tu upea ia. Sa ori konga. Tuku ia. Tu upea ia. E alu e whaia na whaamasinonga. Tu una ia. O lea fo I lawa ta vaa ia tu le ataua. O lea mo whaamaneno mai e fia mei. Lo lato tūlanga I te tonu o le pāle mene. Ah, le la tato atuai. Le ngai ka ua ia. Sila whaafafonga. Ia e tali ai le telo nisio tato fesili. O le ua whaamangengo a fia me. Lo lato tūlanga I te tonu o le pāle mene. I le teimi e mai ai le whaatautonga. Uma o lato. Ia marka unga fo I o la kou kongo le pāle mene.
o se melo whaafonga. Ia le me mua e se tangata le te fsiri ai e le oa o mau. O le melona rua. O le tuto tasi mau. O le foi tuto tasi matou totoru ia sui o le SUP. O lona wing. E le se fainga whapea e saini mai mau o le SUP. Awa i totonu na por parimene ia. E le o ausia le fai numero. E amana ia ai le vainga whapufai. O tua la o parliament a turanga i tonu o parliament o mato uma o sui tuto tas ia papai tele e la to senga ia o le na o tali le na vaenga ia asila le vaenga manga ia le o kadi ai le fionga sa fapiko sa ai ia ko kas no sap ai se ivanga nga o mai fafo ia e o ese mai lo ma ko ngor pane mengi saplo substitute e o ese mai lo ma pane mengi lo ngo winga o ngo mai ala ko wingo kofe fai la ko fongo fa sap ai ko kongulo pane mengi no sap kukusa le mamo kukusa le mamo kukusa le ma e ia ila le fa ali lo lilo tu atu e fa ali lo lilo ku ko mele lono winga e sauno mai le fionga sa fa pito uona manino mamala malama ia ile atawa e le ai ma se independence e al watu sa ia oi fatu le nga kanga mo o ta mo mai o tela ngona a o faia vaenga nei tele longo lesi vaenga lesi pati le o le fatu waina mai sana male o sana saunoanga te loa na tau wala la fale tua le le kau mawhainga pe o akur ko wha mangua mai wha ia independence o no doila ia whapopo ma le lato tolu ma waila ia le lato fitu ede akora ma se koa o le pipi ede pai ko sui mali pipi ai lono winga o le wa ma ta mo whainga wa silinga tali ise ia o le ala na le o tali sa o vela le kalila o kali ma o mauti no fo ia i tali a fia me e o ia mo uele halu i ne e keringol me mali e o mai ngai wa bangar ko wa ia ku kas nga ku kas el sap ia o mo fa fatala now ele o se mea mauti noa ai na ona vatu pea le anga o fa tala yale atawa o mele au mai to tonu o ainga mai tu malo o fa tala i wo mai si umu wa tasi le tu malo si umu wa uma na avele fa to fala inga sa so mua ma inga lua me se fo tu uma ya fale lua tu la fale ya li o fo el fonga la na tu mo ta ile o wa malu fale tu ua uma nga avel fa ko fala inga ile tofa ya fa longo e langolango le fast pe e alu le fast po le alava la pe momoli le fast pe ku ko kasi ai langolango le malo o le alava le fainga o le information sena le wa mai ai momoli mai tau ainga o le sunga le puli o ma tau fo ye sa tau ma vai singa no lua ile na mare laina le tau wa ta otto le tofa ainga ya mai se fo la ingo ma vaenga fa sa taua ma fa ututanga ya le lunga tu lunga fo ifanga sa papa sa taua o le tofa fo ina e o il fast ya sa waila ma mo fa te ta inga ya o le ala wala varkalia ar sunga ka mai e ka umai ai ele ai fo ila mo yo e re fie ko ka se fo baanga e kawanga o paki ia wala nga ale yo lango lango malo e sa ora ngango e no school before fa mangu yang
Yo, ele pela vai ngai sa pele ele mfinga oso se me langa ko sa pari. Ele mafai la. Ele mfinga sui vai, ai mfinga sui la ko kasi momu. Ai na pau le vaenga la tau te faia. Olo la tau leo ma le la tau palota. E lango ai le pasi e ingo se pakeki, pasi e ingo ke keunga ma le suingo se kula fongu ma me fa pena. Na pau na le vaenga e fa ilo la tau lango le fainga malo. Pe a tu sai ma le la tau fa to fala inga tu malo le atu. Ya. Lono winga la e atangia mai tu atu o le faa o le saunoanga lea le tamaitai pa le mia tausi. Ua atili ai o na matuani niva papastui. Kwale ya se vongo. Kwala nga afuala ilanga se furu ma le faa. You know, tato wo i mea manino o le to a tele o i tu pai lalo. Fast lo li tu malo. Yeah. To tele. O le pinge wha mau. Nga sili mai le sap. Kulua le fast. Now, remember mai. O whalu mawai ngā ia. Se koe ki kia ka whai aku e kingo ia e sau. Ai leo ia ia kupu. Kulou. Leanga o le wha malu o le nofoa le nei na malo na sau i te tonu o le fast. Yeah. Ioi. Ka ke ike hai le loko fo i o le fionga ia whalu mawai ngā o le malo aia. A fua la i whai numera tātou tala noa i whai numera Samoa. Kolu se furu le whatua tua i le tua Samoa utasi. Kolu kasi ia. Kolu se furu. Kolu se furu kei mi. Kolu se furu. Ma le toa tolu o le tuto atasi. Whako loke karangoa ri vai kolu. Ke do karangoa. Loke karangoa i o inga. A le i o ina. Fo i le palo taina. E pasi le pakeki ma mea umala. Ma le tolu le tolu. Sau mare kodu ale sap i le lako i o inga. O se kula fongo. Walanga, I believe you me, whalo mawai ngā ia, e lango le kero mea. No doubt. Whai longa fisirifia me ma wen, a ori kupa i la loa i roka le kongunga. E lango le swinga o kele o kula fongo, ai maise o pasi a inga o pakeki, ma mea uma whapenga. Leanga ua ingo malie ale I paka I kupa I lalo, I le poro keki mirionga. Kasi lea I ku malo nga maua mai ali poti le ataua. Na le lei na polo whaasoina. Le lato polo keti. Yeah. Ke la ngonga fo i ore mafu anga na ele I whainga tā ai, ele I whainga ofie na whaangalo e nisi. Yeah. Le tautua lava ia whale o mawainga. Le anga I tautala fo I au ngā luenga. A le lei anga e whaia. Yeah. O le are meka oko mai whainga vainga whaupwhai. Ai leanga ia le lei fo I marakangaka lai ave inga fua. So ruinga la na lea leina whai atu la utala. Ora kai milangi ia kui la epa. Malanga se furu wha. Ua umangi le saungonga lea le fionga sa whapiku. Ua nga o lea kili ngangi ngiva I o le uku. Pero kakawere o kuko o kasi ua. Ko fio kiki. Ai se fai atu la utala lea. O le wha ua wina leo ta wha soana na file ia taua. Se furu wha le vahenga kui la epa le iai. Na le pau tangata tu wai la iai se furu wha lea. Ui fo, ngare pau kaka kuai e iai. Kui la epa. So swangi mai ke o sela u whai ngomela, so swangi mai whi mga kou. Fongkoi. Fongo koe. Yeah. Lo au. Limongi. Yeah. Lo au. Chile. Makile. Yeah. Tulou lupe matila. Ngale lima. Longo winga e ko aiva. E fou. Fou uma. Iva le fou. Lima kuai. Now. A loko kasi fou ia. Le a taua upu monia. Ai tātou te le mai loa fo. Pe le o le awala le a le atua. E sefe ai le HRPP. Kongi fafo. Le wingo lo whamatalanga. Le whafonga mai tu ia. Le whafonga mai vai lua. Le whafonga mai namulau ulu sami leota. Le whafonga mai ai fwere kakama le o... Fiti. Fiti. Nga ai fwere makai taioli. Ia. Taioli seu. Ai au. Le whafonga mai ai au. O iuma utou ia le ua pale mai. O le koua vangoa le kou ki oi o kou ke whakau kou.
oro ko avangoa fo ilea avangoa le ngei ko ke sui hai ko kai kai no e ri fa ko se si ko avangoa le ngei aua nge I fa ka singa fuare ko fa ke kele a ko ku malo ongo se manga ko sa ko ka sire to mo ya le ka ko ba nge le recount le fa nge ya o me o mara pa nga fa ko in a ma ngi fo ya si ka ko ke kilo le ko fa ka ngale fa ngi por agua ai ka uma ka ya le si ko kele le so ka o recount uma la vale ta pipi so ba ngai ya polo o Victor de si kuai le na ta ya ngalo ngai ya ai valua lai tongo winga e ngo ka ko mai ngo fa di se nga ponga ai po ye o le tulanga la le na ile fa manu ya la buta oto so ya ta tawia au ele se me ka kele kuila e pa will never ever fa manu ya ye me mai ele mo mia kele no need le ngai le o ya se pa le mia po sa pa le mia will live nga expired long time so ele ta ua tele sa ua fa manu ya mo le dei time ai paule me fa ta ua o le fa mai a pe o fu nga ye ki ka fa ya nga Noi, au pa mau fam singonga mau ko fai ka ngai fai tato o atu ile recount life nga solo ile time ile ne life nga solo le recount mo palauli lua le avatu lunga lisile o le lisile o palauli sorry o tu malo se fulu maritasi o le tu malo mo molen amatalita le lua na lela o palauli lua ile va o le fionga ya fa o le tane fiu fa'aoletane Iona ia ma fiu fa'aoletane Bonifacio o le fa'amasino o lo'o nofoia le tulaga lea o le fioga le tamaitai fa'amasino ia talasa sa'aga atoa na mata mai le tao le lua manatua mai Samoa o le recount lea po o le toe faitauga ona o lae sa pela mai I lalo le tulafono e mafai ai pei ona fa'amanino e le fioga i le fa'aululuga o le fa'amasinoga sunga loia e John a papali John Taimalelangi I le mai a yo aso e tolu talu na mai ale official count ale mai le tulanga le e te tau i loa ona fa'aulu I tonu se vaenga e te fina ngaloai o e le sui po o se sui e te le o malie e ye se vaenga taua e fai ye se recount le ala Natalia le to se furu maritasi nei ya a fa pena misi ya o e fa talinoanga le fa ulunga o le fa masinonga pali I John Taimalelangi le ole atu e batu lunga le lisi batu la tato lisi fa fa ngofie mo tato fa mole ya se vi fo tato wa lisi le lunga o le to asfultasi la lea o le muamua la fa tau nu palauli la palauli lua o le isi tu malo o ala tau sifo a maka mai lo I mai tapipi ali male manu ia I le va male fionga ya te tuave o le famsino ia Raymond Schuster le la fianga I male vangalea o le isi vaenga o le tangi o isari o le recount lo na tolu o le HRPP mo le polalaki ia e fasanga ia au pa au ia I le lumor famsino o talasa o le isi tatou recount po le faitaunga o ale pate tupa ilunga fua ava amatanga I le va ma le sui na manuma lo le fast tau fu Edmund ya iluma o le fionga de famsino ya la to pali o le isi lo na lima iai o le recount mai fa sare le anga mua po le to faitaunga iluma o le famsino ya Schuster Raymond Schuster o le vale le tofa ya pipi Pauli Tevita ma le tofa ya le tinganga I inga o le lona ono o nganga I fo maunga numero lua I luma lava o le whamasino o alala toa o le valea I le kakama o le sunga ia soalo sioeli tolonga taua sioeli ia ma le fionga ia fo isala Ioane ia tu sai fo o le recount le tu malo lona fitu o tatu to faitaunga o le vale o le HRPP ai ono tile ia ma le fast ai ono Alec Eke Roma
lona valu o faasale le angalima i le vā o le HRPP pe se tā vai fou ma le fionga i a vui inga sione lona iwa so le vai halu i mama kousok pa ikia sa tu pa itea i le vā o le fionga e a lautafi se lafi ma le tofa le vai malai asiata tavu itafu o le lona se fulu o sanga ngatolu i le vā o le HRPP tuala oli ma le sui o le fast a fionga ia sala paulo ma le sfuru ma le tasi ai o tātou toi faitaunga i lumo le whaamsino o a ana lofi numero tolu i le vā o le HRPP ni wapu ia ma ana seata peto o le fast. Now, besides ia whaoletane ma fiu, HRPP ma le sfuru le sa. HRPP. O le aso langonga i le ko inga me o ko fai. No kikiro ke iwa ngal pawale ngumela le ka maula lo mai o isa nganga le lufulua. Ia mafonga nge ma i nganga i fomongo lua le korkasi ma le fa lima le sidis parok. Eu ianga ngala ki fa penga pa ke le yo le ba. A isi ngumela. O ke le lo pole mo ko fa ka isi ngumela. Se lau mo kupu, se lau whakasi, se lau kolongo. Ongo fikus furu, barse furu, se lau markasi. O ke le mamarama pe sa mo koe whaikawai, koe ngā ngumbelo o ke le whawhapea. Mahe le atua. Tu lo wan whafunga la tunu. Even ia te au se vā lua se furu. Mo la wanga. Wa ke le. No leanga o le whai le first count. Ma le kaku recount, official count. Lena ta auto mai ia te ula ia e malama ar kasi ia te o no fo mo to e mafu fau nei le vale o tulo o fium faultani e kasi de paloka a faia o me mama ma me moni ma me ta uleia ma le fa maungi ia ka ko sa idia me uma ia ke ula ia e ke le justifiable o le kasi leanga e mawhai de wingo la kakala. Se e mawhai, leo ke whakor whai kaunga kupi. La tato a mai al mele whai kaunga kupi. E mawhai nga misi a oes fulkala. E mawhai nga misi a oer kala po si diva. Ai a misi se lau ma le lua se lau ma le koru se lau ma le fa se lau. Oh, ka o kai. O nga whisiringia. Pe vav. O le winga la te tala. A misi a kala e mawhai nga kalia le genuine, e mawhainga kalia me foi lele, okay, maybe it's a mistake. There's a mistake. If there's a mistake. Ai o for kasi whainka, langa ele se kāra mele o pe palapo. E nala no ta whai atu. O le winga ona ta whamatalang. O ka kia la mai le vale i o fiu ma fiu. Rou le uso ngei ma a. A o su ngei al HRPP. O i sari lo ngi su recount. First or recount. E kai, okay, lo le vala, i titia na iei Napoli. Lufulua. There you go. Lufulua. A o isi lua. E alua ngai lunga. A ke lo me ka o lufulua. Whaper ma fia. A whai la leo, ke lo le whai kaunga menga o pepa palo, kai whai kaunga menga. So le, Samoa, o lea. Kasi, lua. E rengi ka mai, e re whapeo ki me fu, e re kau ke kulou le, kau kau whiku ngumi. Vai. Kau whai kau whapenga. Kasi. Para winga na lanta fa matalang. O te lei lopo le a foi, ia mako wala sak pai kia se fa kula ukala. O le recount, o nga ka mai sak pai kia le recount. O fa pea o le vao o asiata tu CV. Ma asiata tafu walanga ora ua e sidi le si fast, ku rua le si fast. So le ai o so ar ku kolulu. Misi le lua. Misi skepulongo lua. A leo ke whai aku ai. Se e makua o folo u loko i ngei ku ai ngā mea. Se lau markasi le ba. E o folo u loko i ngei ku ai. I le vār vanga ngā. Le ba o le o whangia o lau kawhima le. A fwoi lau te whai atu. Ina ua o whaalongo atu a tau mai e John Papadi. Le recount po Pari John Taimalang. The recount ele vea mai sak pai kia.
o nge wo ko pisi ro ke fungi moni ale tau wo tau pisi wa o ke fie fasili sa o atu lo wa to farva i malaya to sivi e lo sesi ku sesi o le uso fo a wa wo ko fasili sa o ya to sivi ya siata ai sia la mela you know ke le e fio lo fo ila pe ang fa pe nga le ko lu fa di mang paruka ala nga ngo va ya kunga pi tau e te le apa lo tana va ai de sili mal tu lua ya no to fasili fa tu ala lo fo lele pe asia o le aso no me ise mafua anga te tau ma se mafua so le ai ko fa mangingo mai o media ku ngoi sa mo ai fa mangingo mai le ai le o ai so ngo olau kafi so le o fa pe oh my god boy eu sa or kala le faiso ya ai kusa le super heavy le nga malo o le heavy weight le ngulu ai kusa weight le nga la ko lu le heavy weight le super heavy o le light cruiser o le toinga mela le la tupu nei a umangi la ofisili la le la fai nei o tou la ia kanga ka umangi fa oso uma kule epa fa oso uma o kule epa o la ula ofisili e wa vai nei de fa ma fale nga mai e John tai mare langi por sunga lo ia pari mas furu varu kala ele me fa u le kangi nga mo le oi mole mekele almela ia ngal fai kaua fai kau furu a se fi vai la tatou ia menga warin kele tu so le o le mele ta o le so le alu o le so nga kongi le mele u fai ai man na yala pe a uma lo la le recount a uma lo la le recount that's it a wo lo la nge ko a vingi kangi HRPP le o te tara no tuai le va mar fast awalanga wala iloa po le harku ai ngā mere la ko sa idia o le hako ngur ku ai ngā mere la ko o me ko wal ka fa le ngame ngā ko ngur o le la ta tu le o le aso fina ngalo ye pe mai ale le recount what's the next step wa o le simele aka ki kino nge pe o nga fa langa kangi vole le luingo o suya wa la sfolele le sa ngi fa nga kan menga si ka kikira la po fe wa le result o le me akole e fo ele le menga melanga le fo ka pola isu bar ka la malua fele al sui ya o le fa mai ko se le fa mai los fu nga sui ya la tato wola yai no ole po monia le te fa yetua o to uma HRPP e to te ave meia ma le recount ai ese mai ele including ai la tala lea le case le la fa tu ya a few to lo wa a la tala le la fa tu nei le HRPP versus fast le nga ya u nga ngole including ar kala le ya le nga o le lava le tu pata tu o le mele u fa le recount a para le lua o le fast e malo ar ngo for fast a uma e a o manuia le recount le o toe avatu tonu mo sa idinga o le amio tonu e faltani yona e le luciano ngo for fast ai se ka ko mai la recount ia le se furu e le ngata o le matua tele o fai numera e vai ai a fai ngi ai saunga ua makua malo ya se HRPP recount o le aso fina ngalo Samoa o le me ton fai o le siringa why possible alu makauru mengei le nga ua moya pusa paloka ua makua kele nga moya pusa paloka kau kele mai lua foi pe nga loa le nga ruenga le fionga komisinga malanga vaenga pe you know we didn't know po le haku o pakakua a sau nei la alia e ai ni swinga te tele o le ale me kau fai o le ase me o le akupu ai o le a fo i se va ai a Samoa i si a fionga le komisinga o fainga paloka o ingale a ruero mafufau mo fa maka ele o se set up le a fai a kauru a yengi swinga ke kele le atou e le tau mate o madua eli le au fainga luenga ku nga mau komisinga yanga o ye ka uva e makua e feo loro ka uva leo le misio ulowa
e feo lolo ma maor ka uvalea ma mea umanga kukupu e le mea o le a tulo o le a palasi lunga o sia fionga komisina o whainga palota pe a yengi swinga o mea Kal whenga i langa o ia iri kia sef. le winga ngā luk whakua le winga kongua so ia te au foi la ia e le tu umamaina e le fionga ia tu e whelolo pula fionga ia tole a foa e le ku umamainga leanga o langa karia atua mal it's on the line di lungo mele ola unga kikilu e le ai masis ai mana tua mai la leanga o leana te leana nai tamai era fo ia me fa fingo le era leana tu puile si fo ia vai nga fai tau palota se sere fai kau le sa o nga fai lea le sa o nga fai lea ne a ko pepa Wakuisi pepa o mo kapungi le pusa. O menga le la le mo. Ai. Masano na ka faka kai kongo apa fa pe ke wa mo se sile le result or ko fa kongo mo mo fangi. Wa nga la vai mai la ka faka kai o me akoni. O nala. Ai o e mau sa li lo utali tununga li atua. E le tu mama ina le fionga ya tole fo tu ye filolo. E le ku mama inga e kom singa whainga paroka. Le mai ai o le whai kaunga o paroka ma mea uma. Yeah. E le tu mama ina pe alau singa wangoa. E kau play around nai sesi. But a whai o le nga ko wa a inga yei ka ngaka duas furu ye re kaunga a. Ia o mea lana. Le anga e le sao ya e le o mea nga whai lumor komisinga o mea nga whai lumor e aua. O le kere o le au lau wasa yang kulo wale nga waku train ni mea. It's an insult to le in kanga ro ngala la fa pa ro ka fa pe wa lo ka wo lo fsiringi ngel fa maong fsiringi system fsiringi me umala e ke ola ia a fa pe ngela kulanga le ya ko ki fa pe hore kwa ba le kere o ko mo fa ngeme o kusara ola ko ka wole le fai ka ngol fai nga paloka e si dia kula ave fai ka e famsi ai ma se ala le mele vale que pe or que le ba ko fai ka a foi lana e fai ko pe la wiki a pe paloka te lo pe e free fa fenga misile e free fa nga ila te tau vai tu e pe palota ba ngala fa ka o se como que kulanga ruanga a foi lana se va nga o le fai tau e tu ainga fo ele fai tau a se va nga fai ka u paro kai misi de vare se va nga o paro kai fai ka u misi masi o ki u di fo ele fa po so o mercoken eu quero é o ki u ele le igual nga pouco ki u o misi au que no se va nga fai ka u misi paro kai nga ya masano o me va nga le mama nga ku ele lo official fa ka nga paro ko le va con comme que l'invesque o fa o ngumela e fai ka o pepa ia lena balanga o tasi lena vaenga lena sauno ia le fionga ile como si no fainga balota ole vaenga i tu atu now fa fonga le mai sei fai atu le vaenga le e ese ale mea o sa ili o le amio kom ese le mea o lou su e me ko kia ma lou su e aikia e sui ai sei ungo se me waka oko now walanga ye nisi wo faingira ku kuskusinga mfa pe mai asiata mali atawa me se foi ia afa pe ala waka ko wo su ela mi ko tanta to wo su ela mi ton da wi cha pipi etalia lo tol vanga le ya artificiali la a su e ku ngei le fai ka unga ngei se lau pa loka sa va ai HRPP mar fast ai uma enga o fai ia le mea pilar kanga ka fakai kainga saunga o malor kanga ka sa fai inga se lau le fa ingo se lau pa loka ai ko ilalor kanga sa malo o fea le amio kongo le menga or fisidi o fea le amio kongo o le atou fai maila o le amio kongo le menga o nga o fai le konga fiki
Leanga nga mangingo ar saungoanga ale komesinga. Mangingo i or saungoanga ar komesinga o whainga pālota. O tangata fo i e kuku i HRPP mar fast. O le aku wai ko scrutinia. O le HRPP ko e fast. Ia po le leipa po le sap. Awa a ko pisa mai ngai fa mai su e a. E kau ke o e su e le amio kong. Ai uma enga ua ki ngai ale amio kong usao ai malor kong fiki. O le a ko pepese la makau ave o le amio kong ul meranga. Aso no ngona le atu. Ele kupu. Mangai le theory. Which a possibility se ka ngoye. Ai ke ula vai. A se ka ro ki kiro me akoange. O se ai kia nga fai e kule epa e koso ele fai nga paro kama whakau konga. Lo o waku mea vai ka kikiro nge the timing o le mea. A waku lewa a waku le ngomo kile ka ngomo ka kala ngai vai fo ia kule epa ma fonkoi o vai lele. Ai ala ka whakura kala o lewa mai kongu lava le fai kaunga o le mea le ku kongu ai le fai kau konga. Ale wa besele le kau konga le savalele le le savalele konga le ku e fai kau konga ale wo koso le solo ngol mele ale foi a bakule makau ku so le makau le nga se me fole le delay ile delay fa kau konga wa fa le wo wanga la o mai mangumela o ko ka se va wo le me nga lufu lo mar ko lima wa la o mai mangumela se la mon kup o tela ngona le a tawa aina manatu tu ila epa. Aina hoe, kele yo kanga mori mawinga nga oi vai lele. Kelo oe, wale fefe lea koi inga re soli o vai lele. Lea taua mo i hala utala. Ua pā ua i marengei koe inga lea luaru so oi vai lele soli o le ngofuanga o lea o le malo. Ai o ke ofo fo i au kulou. O te ofo au i le tui maleli i whanu. Wa i ofo uruku. E nana ofo uruku to lenga o te le fatua la se tala i le mea nkupu mua le atawa. O te le fatuina se tala. Straight from the mouth of the person that was right there next to tui maleli whanu. Iana ngā. Ora kai mi fwere ngai e le koe ape ango whak. E le koe ia se alo whanga i le melea. Pe koe si o mai e le mai langa ua pas le taimi mo umonga ka ua kore mea ngai le straight from his mouth. Le mea ngā o aku ai li mongi ma kui la epa so sofa le malelenga len koe sui e malelenga mai la o e pala le maa ai le pala le kala. La o fionga i le ao le malo tui ma le li whano. Le ua whaakau suwa i ai Samoa i malelenga o le vaveau. Malelenga o le po. Mafua i se a. Ngā mafua mai o ngā wa e kadia inga le palafua kui la epa mari mongi ngā aku whai. E pala le maa ai le pala le kanga. Le kala a inga kaua anga. E kou ke fia whaafufonga la i eko inga suanga maulanga i o whai. I le kama kou ke kausi. Anga e sira fia e oe le sire whai rangu. Ngai kou ke sira fia. Ngai kou ke sira fia kankale i kua o mea ia. Ai ua whaakasinga o kou o mai la e ka fia ese ma pungi ese upuleanga ma whaalanginga ma mea ia ua kausua i maula i ka ngaka i le kofi o le ao le malo. Ai foi aka ko va aingi malelenga o le vaveao, ai foi aka ko va aingi malelenga o le po, valua po, e le ngā kala. E le anga o skapa au o le ala kaua lea i malo, anga o le kuiakua po le kupua, po o le mari e koa, e le longo le ia le kausinga aingi o la kofo i whare uporu. A o maali e le kakofo i whaalongo longo, o maali e le whaalongo langa o le ala au karangoa wha anga au le ala taua. Mongia. Pe o ke le i ola i whale la kai. E mama whare koko le vai. E alu fo i aso e sau aso. Ai ki lo e kasi lea mea e le longo maa lia e lau wharongo longo. O whai masuanga i ai whai aso me si kako umare lenga o vaveao. Me vai kako i. Ai na mafua mai o nga ua ia whaakanga inga.
palafu ma porkiki le anga ku le e pale ala ku e fai ia ia te au e mongi rau saunganga aso falai le asa kaunga fai ele whakarangonga le whakaukonga a ole ale mea ua ku le iai fua ile yes whawhekai ole ua mai se male lenga ai lono winga ua laki si a kako wamio ole ua ku longo winga ole mea le lenga mga oi se uma recount ia ia e kupurava me le sko le solua e fai la whakaukonga a ua ku le avango e fai me vale aku le polvale a vai tatou iai winga na le leina fai atu la te tala leanga e mangu le kavae i onga fulu pe tau te le fia le to te le o tatou mai fale la taila o whaasoa e alu aso sau aso ko ke la ngonga ai la ukarangole e umaloa mama vai aku ka ngaka i e whaingu ulele lei ma whaia le ku malori longa pule whaasaua e ma vai aku a wha ai e o mai mangi ngoa o ngō koula ngonga lea e le se mea le lei le whai maulanga masuanga ai ave ngi suanga mangi ulanga i se suafa e whaao i ai le kausinga ngi kapa angi whare uporu e me se fo ngofo ako alo winga na lea leina whai atu la utala ai whai kasi wakele i ku malo la utala lea ma o la utau le mau fo i lea asiaka ma Samuel oi kapa au male ala kaua ai mai se fo i le ngu pele i sa kaua a inga o mavaenga fare fa o sa kaua male lunga awalava o la uku alalo le fa ko nguar ko fa a o le alofa mongi awalava ngi o ka ko fa ka nga le ka inga mapulenga ku ila epa fa ye ko fa ko ngo ka ko uma fianga le la ka ko vai fa ka ko fai longa loko fo ki ifo ai ka fili sa ngoa umai i le ko far ke lo le kumalo awanga nga ka kala fo ko suia para ai uma ku lepa ela fo nga la inga ko sila le atu kasi ma vai e le fesiringia le swinga e sakpa ke ole nga or ko fa kasi ya Samoa ma vai ngar kupo fonki songa lu filu songa ko za mau fikalenga le rumonga ai kasi ar ko fa e si iror ko fa apor sunga Samuel oi e kau muri uma so sak pa kia iyo ase vai la ia kau sanga ngai pa inga ngai kasi ar ko fa apor sunga ka ko fast e vai ka ko ye e ui anga lua ma ko sui kulo wele a fainga or fast ai sila la il fai unga fa ngau mai lor fai unga le atua sili le fast kulu le fast ai mama o ila lo le uli va are tapipi ai le onga ele anga la kafi kulo le la fai la kala ia ele o se le anga o la kafi kulo la fionga la kafi ele o er mafuanga ai ele manga or ko fa sak pa ke mar sunga Samuel oi e kai fai a makauru lo suafa kai ku le pa o ma va ko ko inga kai inga nga e ke kau fai ko ngor ka ko ku malo le ai le wo ka ngo sa o kwa vange sa o ku le mele sa ka ngo vange fa pe ngai ku malo kai kas ngani eto ya a e me o ya ku le por la wanga ba ya ei o ke la ngonga ke la ngonga yo ki ngoi le o la ka fi ya ku le pa ke lo ai se tu lo this is what I know. Ai langa ngala kwa la ka fi Samoa. Mangko ba la kwa la ka fi Samoa. La o seto la maseki ngai ngai. Ele o se kanga kanga soifu ha e maula ele i o ke le longa o langa i Samoa. Ko se mangko vo ngo fo la ki le nga yai. O le tele o le soifu nga la ka fi o New Zealand ngai. O le winga la utala. Se vanganga o songi sianga kama me ko ngwaia sa o ila sunga o le vanga o iama ai lo tonu ke lo asin kama o ele o ke well ele not necessarily o kupe pa o me vonga ko fingo directors o me pa penga lai ko mai na paule tanga ta matua io e ina lava e matua tu tonu ali fainga o longa kofi o le farku o la kafi ai mai o ke ave fo 11 non e mo modi la ufafkai ile fionga ya fio po le fionga ya le matua fio
wa le farkua le lo ka fila ngor ma ko sak pa ke fo ir sak fia man tu al fa urunga le o le fo le si fo makanga ruenga le Samoa le ofisa fo le matua ili kaka fo kuila epa i so tato botunu le fa urulu le fa tu o lo tafi ria sa ya la fo so so ni tato le ofisa le maronga fenga le fa urulu makwa paso kuila epa e fa sofi lo kafi e koso mai ia le finga ngalo longa fa kua inga e mare tua sa malaile le me office ta inga fa sala longa le ta ungo le official na so so ni beta to ungo le tatu wa por kala le ma fa sala longa ma le na to nu lava ma kwa i paso e fa por kiki ma fa por kua lo kafi e ya te au voila ia le songa le la uli le mali to le utile to fa yatu ko ainga kanga ka kongwa nga ya nga lenga fo wa masangi le ma fo regulator that's the one office of the regulator thank you very much PT sa raimo to umalia to iloa fa tetelia office of the regulator mon ko official e ping ya ma HRPP melenga sting sawi ko ile fia ya ku le i far ku ora kafi ole ale wingo la utala leangai mara malama le matua ia matu fa so elisia so i Clinton ako fa so mai ala fionga ya lautafi i porkiki e HRPP ai sa o fa so ale matua o kala fo ile ale matua asiata mateurunga li i pe ama o fali me uma ai ama holo i manga ruenga e porkiki ro ko rua o ka fenga ruenga malo o ai malo ku le mai o la posinga mai ele kai influence mai fua ko inga kanga kala ia le atu fa taya wo mana tuara mata upu la ngole uma ka me i ka finga ruenga malo la ngor ka sanga le fia me la ngau mai tangata la ia ile matua ngisa ya le matua le fiu to me makua i o ulango langoinga kanga kangei ele le ia i le public service e wau lava lana tautua e le kilo fa pelanga HRPP ro ko rua pe kilo fa pelanga ya va le no e ta maua langa wa masangi le langa wa levanga kau kua ngi sila ile malo na ku me masangi me fai me na tonu lava so ia jau o te tu malo sia to inga tanga talaya o ko foi la le ko ke fa fonga mai HRPP le ko kongore ole malo ma fai nga luenga e ma fuanga ke keke ma sa unge ka penga lau ako le nga ese lo fai ku au yo ole winga la dala le ya tawa tati to fo i mai i to tonu i tu malo lang ole ka ke pisa ile recount le ole matua o ona yo tau pule ngal to ina le fai moi finka mo kinga mo fainga mo me o leva nga fa mo leva ka fai o vai qua le o se qua mo se mo ngalima am salo long fa mo el muri lavo o ka sa fa pico ya fieme alo pa ke le me ya fieme le la ku pe la fo le voi le na tonu o la ufo ile na ngani le la utala noa tu fa matai anga ole le ya kawa ole fa kumunga ia o swafa ka ur ko fa ai fa kumunga ia le ya kawa le kawa ma le ya kawa le sa vai atu muri pola me tau pa u tu ila epa ole alo le mali to tu longa fo i swafa te tele ai tausi iyo ma le tausi nga to luo tu la fali asiaka e makene fa yaku o kangaka ma ore mo ke kana ngo o suafa o lela e vatula utu o lalo a fai o to finga e fa ia te utu mua e fa le asiata tu mua le wa avaku le fa aolo ma au a le si ko o fai ka winga o Samoa e ongo ia ipule e fa ia ku mua o lau le fa aolo ma au
I ku malo uma, ai mai se I ku malo o lo o iai sui o le HRPP, ai mai se lea tau mo faitu le epa wha olo ataua o lau lea tau le mau. Apo maua la tau to wha ma la tau whautanga. Lau ama o inga ua nge I lau ama o kaua inga. O kaua mea ia le au vaku ko inga lea. Ana ole a le lau ama to ina ila tau to wha ma le tau whautanga. Ai ole a kai whaai a makau onga o lunga o le fia mangu malo. Se whaakili foi mo le ai. Ala nai la yo no umita le matou nu ui satu paitea. Tu lou fo I lo matou nu ui sataua. Mara ke leo isi o ngu. Ke lea arkanka I loa o la. Ai mafua ona o faiatu. Leanga mo le ngu e ka maulanga ko wha. I di wha kongua mai o I le pā. Kulo wa le pā msa le panga. Langa ke le fuikanga kai o fia iai. Yeah. Ai mafua na ta ua. Leanga o le tangata le tū me le tō. I upu whai o malo. I le wha kongua mai le pā msa le panga. Le ko fa sa pa ikea po fea ka oko I le ai. Ai foi la no kari kongunga. E le fa kongua mai fua ma o ko mangongo le atau. Ne ai. Fora ka wo sifo po sang. Po fea. E ai se mea. Ai se la limba. You know. Yeah. Ta oto atu lava ia auto. O le nai ai le to fa ma le fautanga ta oto. Wa ka o mai ngai mea o ko fa. Ga o mai ngai mea a o ko fa. Ole vaenga lea I tō whānu. Ole na e shei, o enga shei nga mea te au le tūlanga lea I lea fo. Ia le no u whate ia I fo. I fonga. Ia o se au ke aipo se pongi mei whaingi I fonga. Ole ala le. O teila ia o matai lava. O whape o au o kausa ilia po le hale meo le sala matu I ale ato. Pe fōringa mai o se poster se ali I sa whailunga saro por Facebook. Ia ilo kau mai po a ni o pōngkau. Aero I marei whonga le. Anu. Ne sa aru I le pēr. Benga e whamuinga. O au o matua I o whate I o. O fsiringia po a me whainga meo I whonga. I kako wanga ngu. Na reina fai lau pausi lunga wata fea ira mata upu lea. O lea tonu le mafua anga e a fua ina ifulanga o le mele la fai la whakalonga I vai. Vai le a ave o le ngi meo le porokiki. Porokiki. O le fonga le porokiki. Wow. Ua matua fatu le mata utia. O le avenga o le mea o le. E mafua na leina fai atu rautara. Na paua lea o se whainga Samoa le ataua. O lea ua mana ia I totonu o whaamsinonga. Nga paua lea. O no lea le tu. Ona o whaasalanga whaamasingonga o meangi. E whaisi mawarunga. Longo winga a whai e loloko kele le winga o le hifonga. O ngā aloa ia lea māmanga, ia ere kūla whongo. E tau tu umama ai se whaasalanga po se sala, po se kongi sala ua maku ia. Ia. O e tau mumai? Ia. O le winga le nā lea leina o whaiatu le mata upu lea. Ai ua maku wā papa ulava, mata pepe, le ave inga o re ngei maka upu. Ona, o le losi ma le ngau o re kangaka fia maka ukia. E whao ngā ai ni winga wha apolo kiki ele elea. Pe ko inga HRPP ingo. O le mea fore le lo porenga asiaka. Pe o ngai sao ngoi le kura le whamsingonga. Mo ai mange ia pālangi ngā lako whaien mea lea a ko whaien mo le whamsingonga. La makang wha kau baat wha ngā le fonga ai. Wo on Facebook o whaei fonga. Longo ingo ka kou lao e hifo I defamation. Ia. E longo winga la o whaila o ngā le lunga o Facebook ia I fonga. Whai fonga. Vai me whamsingo. Wa makanga ti value le mea ngā ringa waku e whaonga le. Vai me whamsingo le I fonga ka kou. Kusa le I fonga ka kou. La se la kukusa mar. Ka. Te iloa la utala. Samoa ai le atulu. O tau wa ai le meo le whaasili au pule wa fia kua ngi kangaka.
la utala le tulo te le o te le va tu la utala le ia te awaia anga o faife au o papu leanga o I kongu wai fa vai ele mele o le ango fale a ia o le me o le ifonga u mo foi la usa I linga I ko inga e o ko inga o marka ise lau ko sanga o le ano fale a ia o le me nei ma le fa mo nga moni ia ola le pango ka ele o pango ka ke le ka fa ingaka po kangu malala ai ia ola le kangaka leanga e suia I le ola ua mau o le loloko nga le mele leanga o upunga e ku ko ko a o mako o maia I le aso ngei o le a le kua o lo ko sai mau ke liu e fuefu o mako ma le lie leanga e mafu isia e le ko e suia le ola o mau vai o upuia o upuia o le ifonga e le mawhai nga koe whaafo I le ipu vai o masaa aisea e le mawhai o nga sui e se ola o se si le ola le ngā o upu ngā o meo ifonga sui le ola ai ia ola le paunka ola le kangaka le alanga uoki le kangaka le mea mua muanga kau ngu ulo marakara le lei o si mawhia ngai ngā mawhaife au le aka ua o ngā mangu lo le ilunga o le upu e ka ua le vā kapuia o le upu le o le vā kapuia nga wha vai mai a o le vā o le kama I longa kua whawhingi e kapu e le mawhainga e solia kapu winga ngā upu kau ngu umarikala le lei whaarua inga loa le me ka ure vā kapuia walua whaarua inga I whioi o le kala le lei o whiangainga ia I le vā kausi mafua angara ngā o ngā sori ko whanga I le whare o le whaifi au le mawhau le whare o le whaifi au o le alme whai e puro lo ngu le anga wapa ia le maka o le whiangainga o le vā kapuia nga o isi vā whiara loa I maisi mea nga o le vā lau kele le mea nga paua nga o mea nga ifo ai sa moa ma fo isia ia ola le panka le nga ile mfain ko fa fo ile me ukupu sa fua le ale me uko mai ko wifo fa pengi I lungo ngi post ko ke ifo e lolo ko fa ngi ko inga me fa pe ka fio lai o sesi fo ya sesi o le baanga fo le kaunga fo ka karnga siaka e once you were alu menge por kiki you a public figure e fai e kala kaka o kaka ia fai pole o kaka mau kofi o malo o fien kala o fai a fiame fien kala o fai a kulepa on both sides fien kala o fai mea kaua why langa we are public figures langa la mela ese mo papo e ke fia oso la il por kiki ke fia oso por kiki e ke le kalia inga upu ke mo se fa se kala ya koe fo ia fai au no opo mongi mo ko kingo lenga o e sili mangu fa se inga I kupulanga ma fa se inga I va vai e le fa pe fo ko ma ko ko sanga sa o le me ko fa ia kulo wa upu io e le ka o mai fo inga ma lunga ko suafa kulo wa lenga ku puar kanga kai longa ngu ku puar kanga kai longa ai le a mai nga fainga e fai ma va inga lau kele nga fa pe ai le o kupulanga o sa o le se lowa se ma kuwa se isingi ele ifo ele lolongi ko fa onga ongi kala I lunga o social media o ka ko umange o ka ko malili a vea ma meu public figures tangata tautua lauteli ma va inga lauteli o upu makala ia makuwa papa lo fakafaka ma ia malolo moaudu e kali ai mea uma ke ro fa fe ngai le aso ma le aso ya o nga mea e fiaru por kiki e pe o le lenga ya o nga me e fioi por kiki e pe o le lenga e muso fa kun kala ala ofisiri la ya sa fu ku lo wa ala ofisiri pa ia o ioi o ainga makapa au ma fa por ai se ala nga ko le ifo I kanga kai nga fa kala ya mangere se kaki au fai ma fai puli e le ka make kanga ka ko lava ngu o mar ko ku malo nga fai kala inga ua ka fa le kongu ma mai runga kala pro keki o ka ngira fonga le anga nga mai
Ilunga social media. Lunga social media. Ai se alang ko le i for ngamia. A ole a se kala makuikuia sa oile. Te si fa vasi makuikuia. A ole a se kala makuia. O angi la fonga. Kei roa ko o la fonga nga. Se e lolo uma i lunga o le fa malulu aku. Ma le fa ko ese. E ia ka ko au hala o le fa ko ese nga. E ia. E mawhai anga o mai. Ai le ka wifo fua. E oi. Ya o le la ko inga me. Kasi ar fainga. A fai wo ko ngau a singa ko inga me. A mai kama. A mai kama. Poi kama. Kulo. Kanga kare fai kala. Ta ko wo i te pea. Le anga mo ia. Kulo. O le suafa fa urulu ia i la ele o ko ese e le ama le ele a or kingo koko ivi maango. Mai lona kamarea ko sa fai le fo kudi mai vai ka ko ye o ngai fo a le o le fuingiu ile lapa le fo kudi ya umalo fa popo lo ma se kala ma se vai fa ko fa la inga le mamangingo mam ya la ko o mai ar ngai fo nga mako sa we mo po ki ka o fo le so for foi pule ele se me la ka o foi pule o ke e au a mai e fua ma vai ka ko ye kau a mai e fua ma mangele se ka ki kulou e kau koso fa ka mai e kau e o vai la ka ko ye kulanga le o e ele anga monge o la ko ko me foi pule pulo ya la e mata utia le tulanga tasi le vaenga lau sunga lau le mali toa ma le vaenga fa fa le fast kula fongo mua le ko kongi fa fo boka ko vai ka ko defamation le la alu maka ko ie konga i media ota lo le matua i oe matua matanga le tulanga ole a masangia le vaia kangaka i le fao nga inga kau ke le pulo longi fonga ngi suanga kala. E wa me mo ki le wa ko kongo fa pu po ai bo mali o ai wa ya fa ro ko sa ngol me ole post no Facebook. Na ka ko vai ka ko ia. Ta to vai me ia. Le nga fo yo ngu le no fa longo no le sa nganga o pap. Le fo ile sio na so nai. Le si swa fa nga. Ngo fa longo lo ilang sa nganga wa so ngai mai o I safu o loanga lo e pe foringa mai o mea ia o mea lea e kapu e ko kongu fa loko I fale pe o ye songa a pe ia o lai ale o songa uso o songa a makai lai o mau kingo ale o ye so kanga lea ka ko wo ai au mai e tau fa ye se mea fu ilele ia sanga fa tupu ya le ita I loto tangata anga isi fa ipule o mangeli kako vai kako me fa por kiki ele ua mangu malo ai le nga mangu o ulu ai le mangu o ulu ai avai o leto te fa o ngai nai ma me nei tu ai tau palu mai ai ma le fa loto ti ngai tu ai fa nga pa mo ke le popole le kokulo ole mai o sa fua ngai e ai au wala a ofisi di lenga ua kele makangaka e langa o lato finangalo o le fainga e le o I fonga Samoa e ifo onga ongi post ke fai ai lunga e ifo onga ongi ko e wala ki le manga o mai fo yo leo yes ka mo mau la ko ifo By the way, congratulations o le ua manuia le vaenga o le case si uso ya mau ua tongi I fafo le whaamasino. Ia, ma ele ai lava ma se mea, e ono mu, vai la ka kule venga lo defamation leo ke whakua. Ar kosonga le koso ego fia masinga. Vai la tatou, sa mo ko sisir mai. O le posta mau, lengo vakua runga, lenga vakua runga. Na fai, e pei o le whaalinga o lona fina ngalo e fesilia nga I leo. Ai se anga ko wo ai o, ai ave whakaka I leo fo mai, ua whaalave. O obstruct ia makulanga fu ilele o le kau faaleanga ai nga ruenga maru o kau faaleanga o tato va ai la tato le ko inga skai le ka fefe anga saul HRPP longo winga kasi le ka ngaka wa ai ku ngar ku inga finga ngalo le sauma o papu
Kama fo ile le manga o awange ipa ia songa kingo singa kala. Longo winga kasi le fai pule lango ile defamation e sai uma ko ika ngaka i fai kala. Sa ole. Ke ofo. Ya. Ai ongangi manga. Wala nga le ka ke anga iluma male kikiro kule. Ile por ingar fam singonga. Ile nga ka por ingar fam singonga ka konge o ilunga Facebook kilo kai. Lungo wingo ko kangi keleng fam singonga la kupu mai pa fa pela ar fingale ma la maga yele ai ye ka wi or le fonga la ko e pakingo ai me o sala wo siringa ma kuia ma sa al toto tulo ya so ko fa ma se me ya nga i mo ko fa fe nga ele ma fa ya la vi fo yo me kulo ma me o sala matu ya va a inga malesi a inga kulo o mo foi lesi kamera pai pa lesi a io por fare kua por a faku ya inga ele ofifi au lo tu fa tu ia o sori to fanga foi lesi tama el moto lesi a e kinkiki o lesi a nga uma se ko korokoro ale a inga o ko nga ola ku wa ia fa lo ko ifale a lo mele o ye tato a wo o le la tato va yetunga tu sole mele mana o ia o te lo ayo se mana o nga le tasi le o dream ma o pap asia ko inga ai o sanga wish le mana o foi ia foi atu tangata ia ia war kaka sa foi au sa wa ia sa foi au ala men kupu wa foi au le lo pabo ia sa foi au ya ka kere ti le fie lo fo ya na me po la men tu pu tu atu ai e mari fo ye tu ai nga me fai fie au fa pe fo ya ia ka ka yo nga le to no this is with much respect fa pe fo ka i ka mengi o ro ke fai fie au o so vala au dia fa le nga ku woki a me la le ya se vanga wa pa u fa te inga se vanga wa pa u ya pe pa una va nga e tate va ia toi tai pe yosi o faro longo ko kai fa penga e si fai fi au urpo ole le fasala lau mai Euskadi io che le ngare sa o faro longo ia o tai ta vat foi o te le tai o fieso eso ia ai o ke vai ku e au mai ka maka penga ho me refere foi lo ku foi fai gol le cha pipi o korke ngo sa len sa we sole e was fe au le faro longo tu sa mo fo mai na so la mal titi le la to kalesi si fe urpo ole le fe mai na a ki ro pa wa le meu ke kai la ka wakele marka vale la upopo te lo ha la tom fai to e fa fa rasta fa rasta la nga ka vale upopo e sa foi le upopo o ia e sa foi mana mea ai te vai foi ia e ke la upopo le anga so le upopo le ya ole nano ngang ko fa ya wa kile ma sangi fantasia o ia ia ai o talaie au mai tangata ma wa fo e kele o ka ka o fonki kudis o tangata le no fo uma fa va out o to tele o ko kele o ke va vai ko ngela kam soli song o le history ka ma lo ko kele o le va nga pa oh ia ole la pi fie la le la wo no nei o la to me ye fai ale fie ku ai mais ia wa yo ngo nga kasi ia nga o fie au la ye tu lo wa le la ve ai rupo nga pi ai ma mo pi ia o kamala ia pe ko fo ia la por kiki wa no pa u au la tele mai lo tele pola se tu langa ya o pap tele o fie lo tele fo ia ai paule va nga no u mo sa fai fe au ia le la o uma ko fai fe au ale o sa do le wa ru paroka e sa ru paroka ia o ma ro e kausilo mo mar ia o le la o sa do le palo ko pi ka o manga o papo ia ki ro la o kana e clash mo kule pa ai e clash na ka mai kule pa e ka wo inga wa foi la langa o ke vai ko sa wa a famuinga o papo e mawalunga e ku se mawalunga lo le e mawalunga ku se le sa lunga e le mai lunga ia ma tu vela stui o stui le lo adu se vai muri kike e ni no no winga la ia se tato va aila i fita winga
Al tu la e pan mali, wa tu la e pofel mali to ia. Tu la e pan mali to. Ia mar fau mu na tu fia. Ia nga. La tau ina kama ia wa langa o ke vea kunga. E faisi mawaru lunga o hai hior si I lata tiro jilo atu. E o ki ara kama o papu e kule. Ia, de ai. E ai. E roe finge, e fina ya. Papu e kule. Po e mo kor ke mingo o venga oi per kangia ma lau stick ma voi lele. Ia? E ke mo kor ke mingo o venga oi loma ai. Me voi lele. I don't got finge foi en kupu e foi. Oh. All right. E o ki lo kama. E o ki lo kama. Oh, le la fato a to ki diki la le ngoa. Le ia ilo na sio na fine le. Ia le nga. Le sa wai mea ile lima. All right. O ki la lo kama di mafia. Leila, le ifia lo ko inga, E lua la ka mai la fa mo ngai fa fi ko ia lo ko inga. E lua a faila ele o vai a faila ele o fomuinga o pap. O ke fa mo ya sami. Yang mo ulu. O ki vela kama. Ok. Ya la mera o ki era kama. Tanga e kere kupe. Ora ma fuanga o ke roere. E rongai o sami ya ku lepa. O ke le kar ko ngame. Aranga o ke vai ke fero ku le pa so ka limo sa. Si que fago. Oh, mo male. Langa me fa ko me ngo vai. Ya langa mo leva foi la maftanga stui. Ya ke vai e fero ko inga ka limo sa mi ka miuma. Oh, ya ele lupo ra ka fa mo ko inga langa. Kuso o fonga nge o kama ye luanga vai kama kulepa. O fonga nge o Rico. Ma ga blo. Oh. Rico afu masanga. Oh yeah. Ola nga masanga nga sa pero ampe. So, Fifi, Godfather. Yeah, langa kede ki o langa o Godfather. You know we aki la wa ai fu de le mo. Ayala. Ui, ora le po ko mo vola le o lo te tau ma fau ni kama fu ke le faku. Langa o lo ke fa yakua. Ke le faku nga o ese ai. Kama fu e le fa pe fa yaku roku la e pa o so. Le lau ke kausu e kama nga kama fu e faku la e pa. Awa. Aya ai kadi mai o ke manga o kama kadi mai. E kolu aka ka ngo vai nga o kule palima. Oh. Rico. Ngam ulu. Ma le ulu mali ko. Le langa ka kala nga ki ka ngo e o la ulu mali. O ko ala nga. A e sero nga. O sero nga. Long winga la ele o ele mama fa. E mo lunga kula le ranking o la ulu mali ko nga a nga ru sero ulu mali ko ulu le penga ko e ko. Ai ali mo. Limongi o mea kau fase aku le. So, o ki kiari e fai mea mea ka alo. O limongi aku so fa kau mua. Fa kau mua. Fa kau mua nga ku le pa ia. Ele se ka ia ku le fa kau mua ku le. Lono winga o le pi fa o nga ko inga iska morimo. Nga ko ngua. Manga ko inga se me valea. Mon. De mera. Sole. Ya baru ko ka fasi pada mon. De mera. Ya ni para mo. Sole. Ora le ani mana ya tele ala le ki yo arkama. Fatu matua. Wah, loyo la kamaso. Agai, umaka fai ora ka mo fenga ko ni mo la fai me ai. Sa ba ko lo pusalo le. Eme ka kai. Le yo lo te mo fai. Langa o lo ke sa ilia. Se kwa. Pawangar ko ne ko yes ko lono winga la leila nga sa uma fau la kamo o nems e mo ulu
o Namsi ala ukama lea. O mafau ara ukama o Namu. Ape or koe saonga mai la lea ngamuro u. Fa sa o langa o leu ke mafau fo I faiva fa sa fo kura fai. Nga kasi rea pule ioe fa vai. Ioe. Paoala me ke loinga ko ai ngamro. Pa fa nga fai kule pa se me pa u ka roi. Usara. Ore ko fo kio le usa wai ha. Ah, fa nga fai kule pa se me penga. Yo ko fo kio la sa wa ngamro. Okay. Langa ole tate tau su ia. Yeah. Pe ia se si o ke kaude vai ke le si vai nga fo ale la ka vai ai o ia ro kama tu ia ai ku ia ne kau make la ia kau make ko ruanga ai se ole se ma fu ka pe fai biro ko ruanga pe langa ila winga kai kukusai okay lo oi lo lai leila kasinga e la kuse la lo mai kuse mo lunga ya la u kaiminga piko ya afmasanga ma mangamro ai long ko lo kuse la lo ko lo fatu o au isi fai la utala le o la utala le fi fai atu o lo au I always look at lo au ma yaso ia o se tangata fu e le mama sanginga but ngo fa longo I kala anga lo au le man Samoa me uma teno fo lo ngo tangata fu ia e ku la I fu ile manga o fa ile me kongu se kanga e fa penaro lo na lotu mai le makanga ia yo ngo wa lu la va le ngai me or por kiki pe wa ai haru lo po le harkanga kalile pi fe kalile ya ro la makanga e fa koi fo mingi ska ro le ngaro ia lo no winga lai o ki keiro la oi o te vai atunga sa ili se kavika e sa ili mai I sui fo se koa fo ile le sa we I kongo le tapi ke ro a kongo mo mai a wa o la vai ya Victor ya tama pu ele o kanga kai o ke loa ele ingi o la ko leadership skills po la utilo e atama mai pa leadership ele ya la ko nga va ia o tama pua o lena tai o kakama o fonkoi no o lupe maxila tili ele o yai kulanga fa kai a tangata o la yai o la tu mai manga inisio vaenga o limongi no he is the worst no fai la utana dia o kanga kalia ele kai ongo ave o me foi o te le fa pe te ai na fua le te inga o nisio maftanga onga ele se kangaka e yai songa nga va afa kai ka fongang e fainga ngo fa pe ko sa o ngeri ku hai ku le pa se coffee minska e male pe ai mea mai kele o kai minga ma fu ko ma ku le ma ko la lai lo le sa oi e lo le le tu la e pa le me fa nga ia ala nga yanga nga o karepi me pa wa le o le va nga fa nga ia lo kalepe fa le anga ia fa fia oi le nga alla fo se story le ia yo te ro fo nga ia oi se le story ku o me fo le nga le fo inga makua I maua vange a kua el proclame le iti live ia tulanga fo le palangi fo le ma fa masanga Rico ai o mama ya o ka e ser kanga kan ku o mele eu quero nga ki sir fia la na le na fa yetu e ili stanga te fa nga or kale pe mea ai ke lo ai se kanga ka ku ye le ola ku e pa pui ngoni mo what the tau lenga o le fa nga ya na me ai vai la ta to ye o le ma ke ngo fo ma faila nga kasi faila se I flow le mea aka ko la nga mai la ye ku aka si faila ba utili lo le fionga af masanga Rico
Ia po uonga whaamangalo inga le mai ngoia whaila mai mea. Kau kere koe vai a Afmasanga? Ia. Na ua wakua ia, ua wakua. Ua umali tātou porkalame o leo so uwa vai atu. E le I maua mai lava se update mai le recount. Si o koe kikiro aku. So far, no. Ia, e le se tātou Mang ko foi le whakanga le mire ko. Nonga winga e release e vanga le result kaya. So, okay. So, o le wharekua o papo. O le tua whawhine o vae lua. Le ku mai, le malo mai I ngofole. Okay, so now we're piecing together the pieces of the puzzle. O le kua whawhinge o vae lua. Le mangu malo mai I ngofole sa tu mai ai le whionga ya mangeli. O lona tua whine, le whaletua o papo. Okay. Wa ko vai la ka ko I si o manga o porkiki ele lea. Porkiki whai cha pipi. Ioi. Tau si sila la iai. Ia. Fifi. Ia wa whikau ia fo ile le fifi au. Ia ula ia se meu wa whikau ia le fifi au ele sut ia o ngā mea. Le whikau. Ele whikau ia o ngā mea fifi au langa ele sa o me fai. Ia e ngā rori fo I karo porkiki. Ma ko ele whakasi ia I me le fai porkiki. Tau warunga le porkalame. Ele nei vanga o le fiafi. Fasi fo leo sautala. Sa ua fea ne e iai nei vaenga na au mai ele. Ia nei tau ainga foi o le tofa ia fiu fa o le tane lea Iona. O vai atunga o posti lunga nei tūlanga whapena. Ia mawhesilingi ai ia le tauta ia e le tūlanga o le mawhasoa I le aso na nafi. Ia e sila fia e le tua mea uma. E le tūlanga. O le whaasoa na nafi le vāo, o suine o le fast, o le whaasoa lava ia, e mō le pati, o le ale wing o le matala, o le maa ua vainga ia lautele, ina ia malu pui pui a pea le nofoa mō le pati, e le ia whaape o whaapito manu ia tasi, ia, ai ua umafo ila o na whaamanino mai, le tū ma le mafua anga, ia ua taotoa ia le fina ngalo o le tula faleli I po le tofa ia fiu Iona. Ina ia sa ilia pea le recount. Ona e iai foi. Ona mafua anga mau tutu. O se sasi. E le whape foi ua tuwai matau le pua malafo ia pai malafai. Ia ua manatu foi lai le ne fia fitoa pea le tai le pa i o ainga. O le matu alalo male sunga li atowa. Lei to apea le tai tatou. A e si la fia la vai o le wha maongi lea. E wha adia wha maongi o lea kua. Te loe le o toi mamau. Ai o tau sila wa mai lunga. O a fo ini vaenga o ni whale palota o mea na misi e le apia mai lunga o a uma vaenga o tūlanga ia. Ia. A le ua taua I le tini. Le ua whai le whaitaunga. O le a le vaenga I ta oto mai ai a fo I mai ua whaalia le hami o tunu peanga ku whaiaku. Le anga o le kasi ngar kasi ar paloka le vai. Tasia. A le ale tūlanga iai. E lau o le fiso e lau o le tolo. A ia maua le ala I tasi le maunga iolo. E se mai lai keise sia le uaka ko walanga ilo utari tununga. O le mongi a le loko ia le whai I a palauri lua. A o le mele ua whaasoro mai loa isi roa. Le sawa HRBP anga il fast. Ua ese la le anganga ma le lanu o le loto le na ua whai ele tūlanga le na. Ui o lea. O le a le vaenga o le ata oto mai ai. Tātou talia lea. Tātou talia. Mai se fo ia le fast. A ua fo ina I te e le ulunga. A ua fo ina I vāfua se fonga vā. Nani e tau? Mai se a tātou palauri lua. E ua he tau le pau. E so ivi, so toto, so ano, so tulu foi. Ua tātou ainga foi. I lunga o le tātou mafutanga ma le lango le vanga whaapufai. A o le tautau le maua ia ma le tua lalo asiata ma le ataua. Ia, o wane I te e le runga o foi nei vāre fonga va. Ia mau pēr le tofa
le pai o le fioanga ia aua le palepaleina o tulaga o taoto mai ai ia po le ale taualumaga e sau ae fa'auau le nofo Bonifasio kulou suafa langa faingofia ngai loa a sau ae fa'auau ar kasi lea kumau vi leli a foi mai o le ale swinga o le a taoto mai ai ua fesuia i la au o le fa'ato'aga peia na fai atu e lau a o le fiso e lau o le tolo a o le suli lava o tui mavave a ia mau pele file mu i le nonofo ai a le itumalo a mese o aiga ia o le fa'apa'i lenā i le vaega lea ae o le taualunga o le fa'amanuiaga o le aso soifua o se utuafine ia na fanua kalo fai fretua ia na fanua muripola po le fretua sunga le kopo bishop ia o uko fu muripola ia fereti ia ma le fretua ia na fanua muripola manuia tele lo waso soifua i le aso le ale taua le fainga o tusanga i loa ai wa matua ai le te taia le tuafine moli atu o matua lo faanga manuia lo waso fanau hani o ka fiolai bishop ifi wa makua o rofia ka uhani ia fo ia tu ele tua nisi tusanga se tele i lo wolanga happy birthday to my wife and children's mother na fanua muripola ia fasi foi ma famunianga mo oele to fine manisi o aso soifua le ne fiafi ia ma fa to fatu si mai runga fasi silanga le a Christchurch ma fasi silanga a Wellington na e ui na le to tongia to fasi silanga ai ole a vatupea fa fonga le mai ta doia ta dia America le ataua ma Australia ai fa fonga mai tatou ia mai Wellington ma Christchurch ma tatou New Zealand ioi e la vatu to fasisila e awani ngalo a tuto malanga mai lunga nei a ole ai fo ini tupe tongia o mai mau mai ngai pa ua mai ngai me fo lele ioi ai le nga le wa ya sen mai le la tu tatou Wellington ai nga fast Siva, afio mai masu mai maliu mai. Aso sumar tolu se tema. Taimi o leono ila fia ngai sumar luar po. No whanga i ai the ledge. Bore rua first Tassi Zelby Place. Lua sultalali rufale em whaona ora lau ticket. Mawhara tau maftanga i le lima tala ia tatou lango ia lea wha moe wha fiteitele. Ia o le tatou maftanga ale fast. Ina i pore lua. Leisi tatu fasisilanga mo Christchurch, fasisilanga lea ainga fast Christchurch. Ia, o le a whaia le tatu fono wha ale masina i le aso sumar whalo no wingo rastona i nei. Pea saoa ua, asko nga i pole aso sa. A sumar wha. Ia, o le masina le nei i rei tulai ono le fiafi. Tatu no whanga masani, wha lima, Hagley Avenue. Ma le wha alo lava wha afitai, o le fionga i le teitei fono. Male lau Victor Viol to mai fasisilanga mo tatou i Victor Viol fa mo le a misa mai aso na nafi o le a faia li tatou fundraising lea mo tatou i Victor Viol i le aso to na nei se furu mare tolu o se tema i le no fuanga ua ta ua ilunga tolu o Fantasi Sierra Way San Bernardino California tau lima amata free entry ai e te alu te siva malo mafufa Ini fa pia ve ko free entry nga ya du empty ya e free entry ai fa anga singa me fisinga usi sa mo o se le ni umai maua ole a ave fa me lo fa sa mo e le to na male na ina fa to tonga manisi o vaenga ia ole ai mari tatu fa sisila nga muri tatu fa to fa se sila nga taua nu o matai siaro fast ainga pala watu mana ka fa lo ia o se tatu ainga fa bere mamalo sa mo afio mai maliu mai su mai tatou mafuta Fantasi o le afai le tatou sauninga lotu fa pea le Thanksgiving service and celebration fa fo ia vi inga ma fa aftai i le tua ia afio mai la ia tatou sa ma fia Fantasi o le a saunia ele nu o matai siaro le tau maftanga tele boi kai manga ia nga ole ai fuar mele ia ia aso sumar fa se te malua feru sumar lima ile tula lima ile afiavi no fanga hola le kalesia so fitu ia ile address na tulunga monisi fa mtlanga
afso ta ile fionga ile pristine afu misanga tole foa mai sur su felu tusi I fotino la ulu male teu oloa afionga ia afoa malo tu to tasi ngali ola maut fali tatu felo ila sota yao malu tele to fa so songo de po asia tamli tawa klami ole tu te yae to fa so